ko maloma ka agileng teng ka gobane koko wa bona mme wa bona o hlokofetse a sa nyalo le yena na sa nyalo so lapa la ko ga bomma go bona a ba litse gore le go kae so o boloketse ga malome yage o tswile ga malome age a isiwa dirapeng ko go leng dirapa ke mo go leng magwe ko teng di-funerale ka moka le di dirile kae ga malome ka moka di-family tsa rena ba ba hlokofala ba tswa le ga malome go iwa dirapeng and then manyalo a ka gae a direlwa kae malome aka o nyaletswe ga malomage ke ngwana wa mmane wa koko wa bona kore tate mogolo wa bona o ba nyetse basadi ba babedi so ka mo lapeng le legolo leo re sa le itseng la bokoko a go teng so malome ge ne ba nyaletse ga malome a bona wa mmane wa koko wa bona okay so a sebe ka napa ke kwa ntlha ya gore se se napang se dirile gore ka mola gae ba gane go berekiša lego ga ke eng le rena re itse cause ntwa bona e thomile ge ba le gona ka mogare ga rumu ye go beng go le setopo okay ka mogare ga setopo be go bakiwa eng nka bolela maka a ke itse se le gore ne go be le kae bakiwa lena ka nako ba baka na ne re le kontle ka mogare ga rumu yeo mme na le ka mo go yone go be go le mmangwanage le mme o mongwe mme o a itseng tata go bona gore tata go bona ke mang o tswa kae alright mpotse mo gaetsedi yaka ke kwele gore mama ga go ba mo gatišitše mo a tenyaketseng motse ke mo o dulang le o begile motso aowa ra o bega alright lena bana ba mmago ka moka le dula ka mogare ga motsoo mara ba babedi ba nna Pitori ko gae go setse nna le ngwaneso wa ngwannyana le moshimanyana legoga kgaetšedi le bohlokwa kudu ge motho a bolokwa le swanetše le be gona ene legoga ge motho a bolokwa le ala ke malome o alla ngwana gore a kgone go ba le malao a gabotse a robetše legogeng la badimo la segagabo ge ba berekiša mohlahla e tla ba la mohlahla jwale mmago ga a alelwa ene go ra gore mamago le thetho ga a tšwešiwa wa itse ba thetho pudi e hlabiwang ka ge go ne le lehu ka gare ga lapa ge go hlokofetše mosadi re e hlabang e tla ba ya thetho ge e le monna e tla ba le kgeso go ra re le yona ga ya hlabiwa a ya hlabiwa kobo ga a yapešiwa kobo e ne re rekile a ba maapesa rena mo apesitse motsogana fela o re beng re o tshwere a tsamaya ka one alright tše ke tša mama ke tlo go botša tharollo gona tše dingwe tše di go tshwenyang le re keng ke magotlo ka mo gae re tshwenya ke magotlo ile ka ba le ngwana ka 2019 ngwana ola o ile gare 1 year 6 na bula na fela e tswa ka montlong a potelela ko morago ga ntlo so ka nako re molata ne re humana mohlala wa noga gore ngwana ke ne le motho ko re na phela le noga mo nantse mo teng mara noga re sa e bone re bona mohlala a teng fela mo o yang so ile a šešerekana leleme mara gone bjanonong o tsamaye tla ga pila le ka polelo mara monagano ga o mo go yena cause ge re ka bolela le yena dilo tse ntšhiwa di lebala ngwana ga go ne mengwaga mekae o na le 9 years o sa dula le papa aowa alright taba ya ngwana e nyaka go lebelelwa le gore re bone re ka e bereka ka mokgwa mohutamang lebaka e le tabeng ya gore bana kgaetšedi bontši ba bona re gahlana le taba gore ba golofala ene ge re lebelela ditaba o kry-a ile gore taba gore ngwana a golofale ke lebaka la gore mo gongwe o tshwenya ke sedimo
goba mo gongwe o tshwenya ke dira mara ka dipolelo tše wena o di bolelang le ka se re ge le tšwa la bona mohlala wa noga ene ngwana a bula bošego a tšwa ka mojako ka gae o tswe motshegare o tšwa mosegare ee and then noga yona la e bona goba le no A re e bone. bona mohlala ne fela re bona mohlala teng fela so ile a be ka emelela ka maoto ka ya kereke so go ya kerekeng ile ra thomo sa hlela ke dinoga ka mo gae ee bošigo o re go tswela montle e kena mo lapeng ee re e bolaya go tlo feta 2 days re tlo e bona e feta gape re e bolaya until ke phetha ditaelo tsa kereke so go nbjanong go na le selo se seng se tsamaya ka modimo ga masenke mara gore ke eng a re itse kgotse le nna mo ke sepelang teng go na le sign e ntshaenelang gore go na le selo se movang ge ke tsamaya le sona sa tsamaya kgotse ge ke tla mo site a mabjai ke tlo utlwa shwa ntse bošigo fe e irega bošigo fela o nagana gore o ka botsamaya le morithi ya noga goba thokolosi e ka nna go ya ka nna ke tokološi cause ntho mohuto le kerekeng ile ba mpotsa ba re go na le tokološi e ko goreng ke sepela ba ntsamaisa le yona ebile ba nrobatsa le yona and then ka gare ga lapa la genu o ngwana wa mafelelo goba o ngwana wa mathomo kwa bobedi ka mo gae wa mathomo o kae o Pretoria dilo tše le yena ga a tlile gae wa di bona goba lebaka la gore a e Pretoria e be ile taba go tšhaba tšona dilo tše ba di bonang ka gare ga lapa la geno se se le no tšhabile tsona tseo se se ka o lwetse mo koreng a sa tsamaye a sa bolele ge re tšwa ba re go na le selo mo gating se se irang gore go be dintwa le gore bana ba mme re phuthe dibeke kaonto re tlogele motse wa borena ntwa ye ke ya lena bana ba motho ntwa ye ke ya bana ba motho ebile ke re bana nna re kgonolwa seng sa lena mara le family ka moka yalo okay bo malome a batlega borena re na le bo malome ba babedi ba re setse le bona mo lefatsheng mara a ba kenle ka gae a ke nya ke re ye kudu go bo malome gobane o ka re ke yona malome ka kapa e hlalositseng gore ba ile ba ka se kgone go tla ka mo meagong ya kgašo ra bona go swanetše gore re thuše wena ke e bja gabotse malome ka kapa goba bo malome bona le boletše le bona re boletše le lapa la mmangwane le mmangwane ya mmage e le go kokwago e le gore lebaka la gore bo malome ba se ka tla ka gae le ba dirileng kgaetšedi bo malome go leng ga bona ba go tseba tlhakišo ka mo ba goletseng ka mote ba go disitse ke ena mmangwana mme ile ba tšhaba ya ba gona ge ba le makgoe gore se ba kwa go diregileng a re itse ya wa bona gona mo go mmangwana mme a kere ke gona mola malome ka kapa re ileng re seke ra ya kere a re e buše ngwaneso re seke ra ya gapela go fihla ko wene a re e bušeletše ka mogare ga lapa la geno re nyaka gore se segolo kore o feleletše le gore o kry-a thušo dilo di kgone go loka di be gabotse a kere o duma gore lapa la geno le thušege le swanelela batho ba bangwe gabotse bo malome ya go ga geno ba tla bano ba batšhaba go tla gae ka lebaka la dintwa tša difamily tše di leng gona ge o lebeletše motse wa geno o bona o ka re o tshwenya ke boloi goba go ne mona go se ratane goba o tshwenya ke mokgwa wa sedimo o bona eng wena go lebeletše ka mo gae ke bona go na le dira tse ntšhi go na le dira di le tsene ka bogare ka mo gare lena se le bana ba motho le a ratana nkare ra ratana mara re phela relo ge re kopane re alo ge ba le kgole le rena re bolela ga pila re bana ba motho okay šiwe malome ka kapa o ka botšiša ke kwele a bolela ka gore ngwana o be a bula a ya ka morago ga ntlo mo e leng gore ka nako tsohle ge ba molata ba hwetša mohlala wa noga
ke ne potsišo ya gore ngwana wo o be a ya ka morago ga ntlo ka nako e tee ye e swanang goba o be a tšhentšha dinako o ba tšhentšha dinako gantši ga a fetso ja porridge o ne a potella and then ga senke la ba le kgopolo ya gore mohlomongwe le ka thibela ngwano gore a se ka tlhoa sa ka morago ga ntlo goba ge a ya ka morago ga ntlo le mošale morago goba mohlomongwe le motlogele a tsamaye and then le tle le šale le mošala morago mohlomongwe le no mo hlodimela gore e ka ba mohlala o wa noga ke mohlala o e leng gore ge ngwano o bitša ke yona goba ngwana wo ge a šetse a le ka mo moraga ntlo noga ye ke yona e mo latellang o raloka le yona goba e mo dira eng kore go ya ka rena o raloka le yona cause na bolela nako ngwe ile ra mmutsa ra re ke eng ka mo ya ba gore leleme la šešerekana le ra kae le re keng ka mo re mmutsa gore mo go na le re ra gona mo a tshamekelang gona okay so ya ba gore leleme la gage ra rakana a se tlhoa sa kgona go bolela ga botse and then ga senke late thoala mohlomongwe a la ya go nyakišiša mabapi le mohlala wa noga le go raragana ga ngwana le ile ra nyakisisa ba le botša goreng ile ba re botsa ba re go na le selo go na le ntho e ne nyaka go ira empa badimo ke bona ba ithibetse go ira mo ngwaneng ee ka gare ga dipolelo tša gago ka moka ga tsona kgaetšedi ka ke kwele dilo tše pedi kapa tše tharo ke kwele lerato la bana ba motho le bang gona ge ba le kgole le kgole e fela once ba ba ka moka ba ba le stena ba tenana ba omanyana ba hlapaolana ba yalwa ke kwele gape gore o ka re motho a tshwenyang ke tokološi mo e leng gore ge o sepela o ne le go kwa o ka re go ne le ntwe e go šetse morago gore e sepelang le wena mo fase ke buile ke kwele gape taba ya magotlo o re a tlaneng le neng magotlwa before dikolo di tlo tswalela bana ne ba ngwala ke bile le 3 weeks mantaga ge ke re kokolomaka ka morumong ye go sa re ba le mmoto ke humana legotlo ke le bolae mantaga o latela ke humane legotlo ka le bolae mantaga wa ge dikolo di tlo tswalela ke humane legotlo ka le bolae e le gore ka mo phapošing ye o tlinang ka go yona go sa dule motho o tlina mantaga fela goba aowa ke tlina mehle mara legotlo le letla mantaga o mollomo e ke checka mehle a ke le bone mara mantaga o mollomo ke a le humanane le a ke tso lekena bja lekena mo sofenso e ke kuka ntho ya sofa ke le humana le robetse moo le ya robala ka mogae boroko le na le bona ge boroko a boteng ka mogae go diragalang ka mogae go na le selo se se tsamang modimo ga masenke kore gantši o ka re go na le batho ka mogare ga lapa leso ba bina mpogo ntle le go kwa se sepelago mo kgauso le wena mo e leng gore o na le go ba le maikutlo kapa go kwa o ka re go ne le ntwe o phela le yona o sepelang le yona a re bolele ka bophelo ba tokološi ke ditiragalo kapa ditiro tše dife tše e leng gore o kgona go di bona kapa go di kwa ge o robetse mo e leng gore o ka feletša o e ba motho e leng gore o tepotša gore kapa o ba le bonnete ba gore o na le yona tokološi gantši e ke robetse go na le mo ko goreng ke lora o ka re ke na le motho mara ge ke tsoga ke na tsoga ke kolobile mara motho ga ne go sena motho ne ke le iwane e go diragalela ga kae ntwe maga mantši mo dibekeng maybe ga raro mo bekeng taba e ya magotlo taba ya tokološi taba ya dilo tše di binang ka mo godimo ga ntlo di na le mengwage mekae di diragala mo bophelong ba lena ka mogae tse tsa modimo ga ntlo di thomilwe e re gantse mma rena a phela mara ya magotlo a se kgale e thoma ke kwele o bolela gore mmago ga a tlo hlokofala ke motho a bego a bajwa and then ka kwa o bolela gore o ka re ke motho wo a bego a bodile ka moganong mo e leng gore ga a ba a hlapa meno na a ngathega dinama ka moganong ebile bona bolwetse ba gage
go fihlela ya sepetlela a etša ka mapaipi a sa tlile a kgona le go metsa. and then o be a kgona go bolela ga botse ka yona nako e wa ngathe ga dinama ga tlhapa meno. Na kgone go bolela ga pila no re ga go bontsha re ntšheke ka mogare legano la gage ne le le pinki no kgone go bona ntho nngwe le nngwe ka mogare ga legano la gage. kgaitsedi ya ka gare ga dilo tše ka moka ga tšona mathata a gago kapa taba tša gago ga e nape e le tše dintšhi ga kalo ka gare ga mathata a ka moka ga ona a kwagetše go fa ngaka Moremišo o hloka gore a ka go thuša ka eng? Before ke tlo bolela tse ntšhi go na le tse ke nyakang maele ka tsone. A go di bothata kgaitsedi ya ka. Nna ke motho go goreng ke kgone go bona dilo tse di iregang le tsa bošigo ke kgone go di bona gore mang ke mang. Le go na le mo go goreng ile ka ya ka ilo nna Hebron ko malomaka ka re ke robetse ga malomaka ile ka bona mokgalabi wa ka mo next door ya ka mo gae a lwala a zanke ka laela le malomaka ka rwala bana ka tla gae ka tle ka hlokomela mokgalabi o go fihlela a hlokofalla matsogong a ka tle ka boa ka bontshwa mokgekolo wa ka mo next door ya ka mo gae ba mpontsha a hlokofetse so ke sena o ke bolela le yena ka tle ka botsa sesu mongwe e le Mantaga ka ra sesula ka mora ka re gape ke bone koko ka mo next door ya ka mo gae a hlokofetse and ntho e mpotsa gore before beke e re mo go yona o tlo hlokofala. So matšatši aya la bone la teng ile ka re ke robetse ka ukwa ke kgama ke mmuši ke palela ke go robala ka tsoga modimo ga mpeto ka bula monyako ka ya next door ya ka mo gae ka botsa abuti ya ka mo e le bo 7 ka mora ka re ke palela ke go robala ke kgama ke mmuši ke gopela nkhape ko sekgwe ife go na le batho ba utswitseng di-cable ba di tšhumela ko sekgwe re ba botse ba direle ko kgole bantha ba re ke ko maka ke ba ntlogela gona so ka boela gae ka re ke re bala ka mo rumong e leng ka montle ke letsa radio ke re ke tla boroko ge betla nthwela e nkgama mo mogolong ke palela ke go hema ka tswa ka nna go ntle ga ya rata ka ukwa abuto mo mo next door ya mo gae a rotoga a nwele ka ya ko go yena ka mo kgatlhanyetse ka re ke gopela nkhape ko sekgwe ke nyako bona gore ke eng se se ruang ko sekgwe ile ra re ge re tlo tsamaya re fihla mo khoneng ya terata ko geso ke ge ka mola ga koko gweso ga koko o bontšhitšweng a tlhokofetse ke ge ntlo iswa RDP ya ba gore re šianela ka mola ra go eletsa le abutola ra ga monyako ya ba gore ke ita mokgoši mpha ka 2 a tla o tlo thuša go tima ntlo koko na noši ya ba gore freita gagwe ba etsa ba re koko o hlokofetse ne ba mo šianiseditse sepetlele. So go na le dilo tse ntšhi tse ke di bona tse ko gore ke tšhaba le go botsa batho gore mokete ntho e so e tlo irega neng ka nako neng cause ke kgone go bona gore eng yo irega ga bomang ko kae empa gone bjaneng a ke sa kgona le go botsa batho. O tseba go rapela? Nna ke a rapela. Wa di rapediša dilo tše jwalo? Ka di rapedisa. Ka morago ga gore o bone ditaba tša motho and then o seke wa mmotša di mohlagele o tekwa jwang ka morago ga fao? Ke utlwa bohloko because of ke motho nne ke phela le batho ba bantši batho bao ka moka ge ke ya kerekeng ke phetha ditaelo a ba sa tla ka mo gae bile a ba sa mpuledisa ke ntho e mpotsang gore ke palela go ba botsa ke itse gore ko ba thoma bjang cause a ba sa mpuledisa a ba sa tle le ka mo gae. Jwale ka ge o ile o kgopela maele moroka o tla e lebelela ka tabeng ya sedimo mohlomongwe and then mara nna ke rata go botša gore ge o bone taba tša motho e ya go yena o se kwa botša o mongwe motho e ya mo go motho o mmoneng a ke re o bona kakapa e ya go kakapa o mmotse gore ke bontšhitšwe so le so le so and then ge e ka ba kakapa ke monyatši a nyatše and then ga a hlagela ke mathata a gopole gore o mmoditše
go ena le gore o tlogele kakapa kakapa a tsene ka gare ga mathata o tseba and then number 2 ya gore ge o phetha ditaelo go ne le batho ba e leng gore ba go katoga ga ya swanela go ba semaka mo go wena batho moroka re phela le batho ba bantši kudu ke ditšhomi tša rena ke meloko le metswalle ya rena ga ba lokela maphelo a rena ga re tsebe and then ge o ya ga moremi o fitla kua ga moremi ba go thuntšhetša ka miši ba go fa dilo tša go hlapa ba go fa dilo tša go nwa ba go fa dilo tša go gaša and then motho a katoga mo kgausi le wena a rake ke wena o raka ke dilo tše ka baka la gore mohlomongwe di mo palliša go dira morero wa gage jwale a sa kgona go phela le wena so o seke wa kwa bohloko ge batho ba go katoga ka morago ga sewe modimo o kgona go tseba dilo tše di fihlegileng tše e leng gore rena ga re di tsebe ene modimo batho ba nna re ba ratang re phelang le bona ka lerato yena o kgona go bona bokagare ba pelo a bona tša bona gore ga ba re ratele selo and then ge o phetha ditaelo kapa o rapela o dia se sengwe ke sefo ntwela ditaelo ke sefo thapelo ke sefo e sefa ntongwe lengwe ye e leng gore ga ya lokela bophelo ba gago a ke re ge nkatla ke le ka kapa go nwe le ka re sesi hlokomela motswala go mamang kapa hlokomela tšhomi ya gago o ka fetša o mmotša gore gape ka kapa o re ko go hlokomela a kere jwale ge o rapela kapa o te phethela ditaelo dilo tšeo ka botšona ke tšona tše di kgonang go tseba gore mo kgausi le wena go nyakega bomang and then motho wo e le go gore o berekiša ke modimo kapa ke badimo ga nke e ba motho wa hlakahlakano moya owe kapa sona selo se se go swereng se swantse se feleletse se go ntšha ka mogare ga batho ba se go beela kua ene ge ntše o sepela o tsame o botša batho gore ke bone so ka kapa o tlo feleletša o fetoga moloi ba tlo re moloi ka baka la gore o a di bolela ene di a direga mara ge o ya go kakapa street o botša kakapa gore ke bontšhitšwe so ka wena ga a hlagela ke mathata o tla gopola re moketekete mpoditše le gane le moremi o tla botša moremi gore ene motho ola mpoditše nnete ga senke ke motšeela tlhogong botša monga ditaba street o seko a botša motho o mongwe ka thoko ke a leboga prof a ke go leboge malome ka kapa a o se sara matibidi a ke go botše ditaba ngwanešo badimo ba geno ba go lotile mathateng a mantši ene o swanetše o ba leboge taba ya mathomo ke ratang go itsebiša batheeletši le babogediši wa bona ga re bolala ka tokološi e tshwenya batho ba bantši kudu 60% ke basadi 40% ke banna e ba swere tokološi banna a bane basadi ga bane banna tokološi ke monna wa rena godimo ga batho fela tokološi o swanetše go lwantšhwa ka mehla le ka matšatši tokološi kgaetšedi yaka ke phoofolo ye nngwe e tricky too much a se motho mang le mang a ka kgonang go itloša bangwe ba hlapile ka dipudi ka dikgogo ba tsene difuthu tokološi sa ba šetše morago e ya ka gore tokološi e tlile ka mang ka gae tše ding tša ditokološi o no kry-a o nyaka go ditloša kganthe aowa ke tša gona ka mo gae wa hlapa ke tša gona ka mo gae a re tsene ditabeng ngwana gešo number 1 le tshwenya ke noga ya baloi noga ya baloi o bona mohlala go santše o e nyake o ka e bona ya go timelela tšatši le o e bolaya le a boa le a itshuma ona moši ola e sa le kotsi godimo ga maphelo a lena ka mogare ga lapa moši ola o tsoša ye nngwe noga gape ebile moši ola o kgona go feleletša e le gore o khosa lehu gona ka mogare ga lapa le leswisi gona ka mogare ga lapa
noga ya baloi ge o e swere e ripe diphisi o fetse o e latlhele kgole o ka e latlha le nokeng diphisi ngwe e latlhela ko engwe e latlhela ko engwe e latlhela ko o e berekile ka ditaelo gore ka mogare ga lapa a ke sa nyaka go bona noga a ke nyako phela le dinoga ke legae la batho bothata bo bogolo ke bo ga ba boloka mmago gabotse yeo ke bošaedi wa bona mo bophelong o se ka dira bošaedi bo e leng gore o tlo palela ke go bolokiša mmago ga a bolokwa gabotse kgaetšedi yaka o nkwešiša mmago ba mošaeditše ga ba maalla legoga o bolokilwe ka lešata motse wa mmago ga wa begwa le tlo šireletša ke eng mmago a bolokile go fapana le batho ba bangwe ge mohu a bolokwa ba re go nyakega legoga a re itiri dilo tše re di kry-ile di le gona magoga re kry-ile a logiwa so mama ga go sa tlolla re bana ba ka nkalleng ke mang a yang go epa yang go ala legoga ka kua a lla mamago gabotse gona ka morago ga nako e kae go na le dintwa tše dintša family re santse re di lebelele and then re kgone go naganela pele gore ge family ya geno e lwa ka lehu go riaga phošo tše di riagalang di ka tla di a kgona go phošollwa na mamago a ka se robala gabotse ka gare ga rumu ye re beyago stopo mohu a tikhomoletšeng go dula bakgekolo ba ballang ba lalang ba molliša mo gongwe le mokgalabe ga a le gona a se rumu ya dipolelo a se rumu ya gore go tle go lwewe ya lešata mokhulala a le ka fale a emetše go ya ntlong ya gage ya bofelo ba geno ba riile lešata ba riela mmago tšale gore re le motse wa mmago go tlo ba boima gore o be le khutšo gobane khutšo e hlokegile ka tšatši le mmago a le gona a le ka fa sa go kweša bohloko ke gore o ngwana ba bagolo ba ganne go tla ba ba tsebang gabotse gore ditaba tše di tlo nyaka bona fela ka ge ba ganne ga go molato a re tsebe mabaka a bona ene a ke nyako tsena go taba ya bona mara se ba swanetšeng go se tseba ke gore bana ba bona ba sa tlo ria diphošo ba le gona ba re ba tšhaba gore batho ba tlo reng o nkwa gabotse a kere taba ya mamago e swanetše e lokišiwe mamago a boloke go etšwa ka mokgo bahu ka moka ba kgoroela ya geno ba bolokwang ka gona a go kgonagale gore mamago a timiwe dilo gomme di le gona le di rekile di gona ka mogare ga ntlo batho ba bantšhi ba ne go hloka tsebo ka ditlamorago tša dintwa tša lehu batho ba bantšhi ba ne go hloka tsebo ka lešata le le bang gona ka lehu ge lehu le thoma le hlaga baloi ba dula lekgotla ba seno kwa mokgoši ya gore ga mammang go ne lehu ba dula lekgotla la bona ba ya go rera gore re ya go ria jwa mmukubuku ka gare ga lapa le o nkwešiša morero wa bona ke wa gore ba ya go nyaka go tseba re ka senya jwang gore mohuola a tle a ba tshwenye and then rena re tle re kgone go tsena baloi ba tsena ka gare ga lapa ge bahu ba ga borena ba ba swanetšeng gore šireletša ba sa hlwe ba sa nyaka gore šireletša ka lebaka la tše e leng gore di tlabe di ba kgopišitše ka nako baloi ba dula lekgotla family e tšwela pele e lwa go hloka le o moteo mogolo a timago lešata goba go emelela go ya go nyaka go tseba re mohu wa borena gore a robala gabotse re ka dira eng baloi ngwanešo ba phetha toka ya bona ke bolela ka batho ba go hloka lerato boloi bo thoma ka pelo ba latela ka lentšu ba latela ka sehlare ke bolela ka batho ba gore ba bona phošo ba itlogele e diragale ke bopelo mpenteo ke boloi
ke bolela ka batho ba gore ba bona gore go ne phošo mo nte re e dirang a se yona ke bopelompe nto eo re ka se re tseba gore ka segagabo rena re phutha so ra re direng bošaedi ka o gomme go sa ba lebetse gore ga go ka ba le lehu familyng re tlo re ge re ya ra bona go phutha so ke bopelompe nto eo a bonyakege boloi ga se ba setlhare fela so taba ya mama gago a ke tlo e gomolela ke tlo te thwala ke ye go kwa gore go diragala eng ene re tsebe gore o a dirileng se o se riile ka mokgwa wa mohutamang mamago moya wa gage ga o robale ka khutso mara a itoele go ba mo riilego ka tsela eo kgaitsedi ya ka lapeng la geno le bana le rata go dula ka moka mmogo le apallwa le kgona o mongwe ga le kua o mongwe a le kua wena lapa leo le kgona ka gore o a bontšhiwa mara ge nke bo sa bontšhiwe mo gongwe le wena nke bo tšhabile wa etša bo sesiago ge ba kgonne go tšhabela lapa lela gobane lapa le la geno le ge o bona le imela bosesiago wena o le ngwana o kgona go le dula gore re o dutse ka matla modimo le badimo ba go thekgilego ba sa nyakeng go bona o tsamaya mare ba go bontšha gore lefase le o dutseng go lona le na le kotsi legotlo leo le kry-a le robala ka gare ga siti ya sofa le bolako wena mehle le mehle le na le bokotsi ka gare tepotšiša gore wa e phela e le tee o kry-a la monna goba o kry-a la mosadi le bilang ke le checka gore ke la o swanetše o le checke go bohlokwa go tseba gore legotlo leo le kry-ang ke lang because legotlo le kgona go fetoga thokolosi ka gare ga lapa ka re legotlo la mafelelo le ke le bolaile ile ka re ge ke re ka lotla la ntimelela ka mo ntlong so ka nyaka letswai le lekgorofo ka gaša ka mo ntlong so ge ke re ke gaša ka mo ntlong ke bona ka mo ntlong re beile maplanka ke bona maplanka a šikinyega ga šikinyega ke itama planka mo le moteng ga nke legotlo lela le ntse ka mogare ga saporo sa ngwaneso sa khaki se mo le moteng re se fegile mo le moteng mara legotlo lela le kene ka mogare ga khaki ya gage ya ba gore ke itea maplanka le mo khaking mola legotlo lela e be le wele mo fatshe leo ya ba gore go tloga mo ka nyaka ditaelo ka bereka ka nyaka ditaelo ka tšhuma mmutši ka mogare ga ka mora eo until ka tšeko a šire le bone wa bona baloi ba naga e ya geno ba telela ba tšea legotlo ba le iša go seaparo sa kereke ke lenyatšo tabeo ba nyaka go kgalemelwa ka bogale re tlo go thuša kgaitsedi yaka fela re tlo go thuša re ne magomo gobane batho ba nkebeng ba tlile mo gore re ge re go thuša re eleletše thušo ye re go thušago ka yona ba ganne go tla bona ba ganne go tla because of nna ile ka emelela ka nyaka ke re ko nyaka motho a ka nyala mme and then ka molagae ba hlome lefata emapele o be o tšwele o nyaka motho a ka nyalang mmago a ka mo nyalang jwang ke gore mokgekolo ba nyale mme lapa okay and then ka molagae bo go hlomiwe lefata re changes fane re bitse ka fane sa ko mara gape ge wa ikuša gore ngwetši ya lapa e sepela bua gape ngwetši ya lapa e be e ka sebe lapa lela la geno nna o re mohumane gore ile ra bolela le bona gore a ba monyalele motho a phela gore ka mogare ga lapa leo la koko go na le last born and then ile last born ka mo ile go ba la butia ka mo ile a hlokofala a re tshwanetse gore ba magele ga gage okay mme ba monyalele mosaji so nna ra re nyala mme ka gore mme o agile motse and then go mme ka mo ka gore ba hlokofetse ka moka ka mo e be ga bona le hlome lefata re fele re ntse ka mo ga borena
okay ee so so o be o gapeletša ke eng gore o be o nyakele mohu mmago lenyalo ke tshokolo ye re e bonang ka mo gae bophelo bo re bo phelang a re phele ga pele and then lenyalo leo la lapa go ya ka wena le be le tlo change seemo ge le tla mo kae ge ba tlo tlhoma lefatang ke re ka mo gae at least go tlo ba le badimo wow Ee. okay ka gobane ntho nna ke e bonang mo ditorong mmaka ga e tla mo ditorong e ke mmona mmaka ga kene ke itenya ko ga gage mmaka o tshela terata gore e mpontsha gore bothata bo mo keiteng ka mogare ga lapa go na le bothata from go tloga ko keiteng cause nna ba re ile ka ke kentse sejeso mara go ya ka nna a ka kenya sejeso ntse ke godile ile ka re ba re mmaka ile a ntlhalosetsa re ile ka re ge ke fetsa go belegwa ke lo monnyane ile ba nyako mpoloka ke sa le lesea ba re ile ka natima okay ba re ke tlhokofetse ya go tla monna wa ba rang gore ngwana ga ise mmushara a re emeng 72 hours re bone gore o tlo ira bjang ka nnete ba re ba ntse ka nna motshegare ka moka go fitlhela ke tsoga ke bula mahlo ge o bona mmago mo ditorong o mmona ka senepe sa mohuta mang mme o ne a rotoga mara lethabo ga le teng mo go yena ee o ne a tshela terata ga a fetse o terata o huhumela ko terateng ko tlase ene e be gona ga a tsamaile o tshela terata a tsena ka jarateng ee ga a fitlha a dira eng wa feta fela o tshela ko terateng ko pele and then ke gona ga a tsamaile mo a šwatlhang gona o šwatlhela a tsena ka baagišaneng goba o šwatlha a tšwelela tseleng o tswelela mo go na le batho mo pela ya rata yeah ee o feta mo go bona wa tsamaya kgaitsedi o ne mongwaga mekae ke na le 32 wa tseba o bolela dintlha tše di nyakang batswadi o bolela dintlha tše di nyakang batswadi ene tše di kušago bohloko ge o ka bona mohu a tshela terata o tsebe gore mohu mo a leng gona a robala o a hlaka ene mmago ga a gahlana le bagabo go ra gore o no tsamaya hlehla ene go ra gore o nyaka go lwela go tla ka gare ga lapa la gabo fela ga a santše a tsene o timelela ke keiti o tshela terata o tla ka gare ga lapa ebile ga e tšwa wa khukhumela motho a bolokilweng a robetšeng gabotse ka dipono go mmona o mmona a itla go wena a tsena ka gare ga kamora o ka mmona a sega o ka mmona go fa molaetša o rileng ene o santše o mmona a peri a le gabotse go ka bona mohu a tshela terata a khukhumela o tsebe gore ngwanešo o a berekišwa o tsamaya ka gare ga malapa a batho gobane o a tsena ga e tšwa o tsena ka lebelo o tšwa a tšhaba then gate ye ya mamago e ka no ba e ne le tše e ne le tšona e re ko go tlhalosetše ka ela le re le nyaka go nyala le kriesfane batho ba ba yang go nyala mmago ba swanetše ba tsebe gore santše ba late mmago ko ba ye go mo epolola ka marapo ba molate ko ba mo tšiše mo then ba tle ba mmoloke gabotse wena o seke wa itšea kontraka yeo e tlo go bela boima gobane e tlo go lweša le bana beno wa tsa wena dira eng aowa bana bo sesiaka ba dumetse gore ba re nyale cause ka tšeko ne ba tlile ba re go tlo bolelwa gore ka weekend ba nyaka go kopanwe le bomalomi a bana bothata ke yena mmangwane mmangwana mme mmangwana mme ga a nyake taba tše di isiwa ko ga bomogolo mme o re ditaba di tshwanetse gore di nnelwe gona ka mo motseng wo mme ao a agileng go kgonagala so ge re gana o re botsa gore go tshwanetse gore go irege bjago because of ka mogare ga lapa le mme a le agileng a se gamme ke gamang ao ke ile ke mmotsisa ka tšeko re loile ka tšeko le A re ke ena ga ke mang? mmotsisa ke morago ke re gore ka mogare ga lapa le a se lapa la mme ke lapa la mang
a re ke lapa la bofetšane ka re bofetšane bo le bjang ka re malome o tekagetse ga gage and mma o agile motse ka tšhelete tsa gage a reka stene se ka tšhelete tsa gage then go tla bjang gore ka tšeko e se ka ba ga mme cause ya rate ne le ento mmangwane o ile re ba tempelmane ge ba nyaka stene ba gela ba mmangwane ntlo a re go mme nne ke sa gona go iwa gona ka moja rateng ye ento go tlo ba ga mmangwane le ga mmamogolo ka tšeko ge ke mmotsa gore okay ge ka mo ga mme e se ga mme ka mo RDP ye nngwe gona ke ga mang a zanke a mfetola wa tseba Moroka ke rata go eletša kgaetšedi ya ka le baswa ka moka ba e leng gore ba tlhokofaletše ke batswadi ba bang batswadi ba bona e no ba batswadi go ne batswadi ba bang ga bana šedi mo dilong ka moka wa bona ka nako ya mahu Moroka batho ba bagolo ba di-family ba diriša bana bošaedi ge bana ba tlhokofalela ke motswadi ya bona bana ba dependa ko go bommalome le bommangwane le bommamogolo le bo bana ba bokoko go gongwe mola e le gore batho ba ke bona ba e leng gore ba tlo dira diphoso ene bontši ba dira ka bomo because ga ke nagane gore go ne motho mogolo wa sa tsebeng tsamaišo ya lehu e no ba jwalo wa tseba matšatšing a bolekgono nna ke advisa baswa ka gore ge lehu le tlhagile tiella bjale ka monna tiella bjale ka mosadi ene o nyake go bona gore mmago ga e tswa mmušareng mmago o ka mokgo o mo tsebang na netefatša gore ka mola bakgekolo ba le ba dutšing ge bana ba motho ba lebane ke go be le ngwana motee wa ka mogae wa dulang le bakgekolo ba le ka mola and then ge e ka ba bana ba motho ga ba lebana nke leeto la go ya ka mola motswadi a bana a leng ka gona o mongwe ka mo lapeng a nnantše a tula tsela ka mola a bona gore na dilo di sepela ga botse go diragalang ga go diragale eng because batho ba bagolo ba tla ba re diriša diphošo ge ba fetša ba sepela ba ya malapeng a bona mathata a le bona ba re hloletšeng ona ka nako a lehu a boa a tla go rena re le bana re sa tsebe selo ge re experience mathata ao a lehu lewe ge re boela kua go bona o mongwe re botša ka ola o mongwe re botša ka ola o mongwe re botša ka ola ge nkebe bana ba ki ba ile ba re ge ba ye kwa ntwa ye leng ka mola lepokisi ka mola ka moreng ye mma bona ba robetse ka go yona ba tsena go nwa lenkebe ba re botša gore go tlile jwang gore mma bona a se ka apešwa kobo e rekilwe ile gona go tlile jwang gore mma bona a se ke a alelwa legogwa le be le gona batho ba bagolo ba di tseba dilo tšeo Moroka so maele ka go batho ka moka ge le tlhokofaletše ke batswadi ka mogo Moroka a bolelang gore ye mang se nna le emeng sesadi go netefatša gore nto ngwe le ngwe e diragalang le ya e bona ke boela gape tabeng ya manyalo ge bana ba sene batswadi ngwana a nyalwa kapa a nyala batho ba bagolo gape ba sa bua ba sa diriša bana diphošo o tla no kry-a ba tšere kgomo ya lenyalo ditho ba sa di tsamaiša gabotse ba tšere tlhogwa kgomo ba ifile malome o e leng gore ga a lebana lelapa le batho ba bagolo ba diriša bana diphošo ene nna go ya ka nna ke diphošo tša ka bomo go no hlolola bana mathata ka baka la gore ba bona bana ba sene batswadi ba bona ke a leboga o bolela nnete malome ka kapa nnete sa go kwiša bohloko ke gore rena re le bana ka nako ngwe go tlhagile mahu re khitla sello e le theresho re kwele bohloko ka lebaka la ge re robaletše ke yo re morata mara fela baswa ba gabe rena a re lemogeng gore bo malome bo rakgadi bo mmangwane bo mmamogolo a ba sa swana le bagale marato a batho a sa swana banna tia moyeng banna le phuthe le fetše o dule fase o lle go kgotsofala o tseba gore jwale ke bone se sengwe le se sengwe ge ba re mmušareng papa go šule emelela eya o bone o hlapiše ntongwe lengwe o e netefatše o bo o phuthe papa o tšee boramogolo re nthuteng ke nyaka go bona ka tate lebaka ke gore tšatši le lengwe o tlo hloka go tseba se sengwe o apalela ke go se tseba ka lebaka la ge e le gore ka nako yela o ile ge go swantše go emelele wena wa romeletša motho dilo tše dingwe tlogela go romeletša motho
e ba le sebete sa go nore ke beke a ke kgotlelele go tlo feta bohloko bo gona mara phutha motho wa geno a be gabotse o re go lla o tsebe gore yena ke mmeile gabotse. And then ye nngwe moroka mmangwane ya bommago sesi ya o dirile mmereko mo botse wa go godiša bommago bona re mo itiela diatla godimo ga seo o berekile e fela yena le bakgekolo ba bangwe ba ba godišitšeng bana ba ditšhiwana kapa ba godišitšeng bana ba swanetše ba tsebe gore bana ba gola ke thereše and then ge bana ba godile motho a godišitšeng bana o swanetše a ba botše nnete and then a ba tsamaišetše dilo tša bona gabotse go godiša bana ga gore le ge e le ba godile e le banna e le basadi le ge ngwana a sa gole le motswadi go ra gore nto nngwe le ye nngwe o swantse o no tswela pele o bolele bana ba tswele pele ba re mola ba godile ke bolediša ke ge mmangwane ya mme a eletša bana ba ke gore batho bao ba nyakang go nyala mmago lena ba swanetše ba tle ka mo lapeng le mmago a tekagetšeng lona ga go kgonagale motho ga se nka no nyalela ka mo lapeng la gage mohlho mongwe a ke tsebe jwang mara motho mongwe le o mongwe o nyalela ga gabo le go nyalelwa ga gabo yeo yona e no tloga e sa kgonagale so ke nagana gore ebile ga go ne khona goba ga go ne ye nngwe tsela re ka itšeago mmago ga itšedi mmago swanetše go raya go nyalelwa ga gabo goba ga malome age wa nkwešiša kore ke tlo e baso Ene. ka mogare ga lapa la bomme la bommangwana mme nne le basadi ba babedi so le la bommangwana mme a go sa le teng be le la mmamogolo ba be le la mmane ke la mmamogolo le la mmane ya so go setse lena le wela ka lapeng la mmane o re la mmamogolo la mmamogolo alright so la mmamogolo a le teng gonyane go setse lapa la ko ga bommane la ko ga mmane wa mmangwana mme so go malome ka mo ga bokoko ne go sena lesogana le ka mo ga mmane so ne ba ile ba re dilo ka moka di rue ka mogare ga lapa la ko ga mmane ya bona le rope la mogekolo ka kua le kae re ka le botsa maka na a re itse selo le ba malome a ba go itse a itšedi yaka mo malome ya go ba bue makgweng nke re tle re dule fase le Wankwa? ya bona lenyalo le ria ka gare ga stene o kgorile o no bea tente moo ke ga kokwago ka moo lapa ka segagabo re nago ekwa ba re ba kgona go tšea ngwetši ya lapa re tšea ngwetši ya lapa ka gore a re nyako gore lapa le kgwelele segabo re na se re lapa a le kgwelele ge o ka sebele go nka go nyala wa hloka bana ke ya go nyala ngwetši ya lapa ka go nyala ka ba le bana ko ra ba le makgarebe fela ko nyala ngwetši ya lapa akere jale bothata ba matšetši a ngwetši tša lapa di a tšhaba ka gore ba di tlaiša ka mo malapeng le bothata bo bongwe gape babedi ba lapa ba ya fela malapeng a e leng gore ba bona o ka re bagalabe ba tswile dipenšene ge di fela ba sepele a go sa kgotlelelo so bjanong rena so lena le ya go ria so le ya go reka stene sa mmamogolo lerope la mmamogolo le gona akere akere le be ba le gausi le gausi ao ke basadi ba babedi gore ga buo ke kae a re go itse le tseba ga buo fela and then lena le wela ka kua lapeng le la e leng gore ga le tsebege ya ke moroka o e beya ga botse gare le swantse le nyake le mogekolo la stan yena mmamogolo mogekolo wo o lena le welang under yena le swantse le monyakeleng stene and then dilo ka moka ga tsona tša manyalo a bolena a bo malome le ba bangwe ba direle ka kua lapeng ka mo steneng sewe ke a tekwa ke so nna malomaka o agile motse a re motse ola ke ko a bobo jwale o ele sa direle dilo gona ka moga malome malomaka o nyetse ko ga malome a bona o la mathomo so malomaka wa bobedi o nyaletse ka mo malome a agileng ka moteng so le mamaka ba tlo bolelela fela ditaba ko gwa feta magadi a ba ko teng ga itšediwe malome yago
le ba lapa le legolo a kere ee malome o agile lapa a re ke ga gabo a kere ee lapa la gabo malome le kae re nyaka lapa bo malome a bana ga bo bona re nyaka lapa la gabo malome gobane malome ga ga lapa a re ke ga gabo go ra re malome o sa agela mmage gobane a senke go ba le ngwana le sogana ka fao ee re nyaka lapa lela le seneng ngwana le sogana le be kore go be le ngwetši ya lapa e le tsošang ntane malome wa go tsoša lapa la mmage la nkwešiša re nyaka lapa la kokwago e be lona le le tsogang la mokgekolo o e leng gore ba nyetše e le mmamogolo le mmane ee ntane la mmane le a phela la mmamogolo a le gona o Ene ke nkwešiša bošaedi. ene ke bošaedi so ke tše be di nyakagama bo mmangwane nke be ba lefa jale nna re tsebe gore mmangwane o tšhabileng go tla taba ya lapa la bosesi e sa wela le bo malome re tlo ba le bona and then re tlo ba hlahla gore taba tša bona tša lapa la mma bona di swantše di sepele jwang and then gore lenyalo la mmago leo le leng gore le a boledišwa gone jwale le tle le be ka tsela ye botse ya maleba le sepele ga botse go se ke go a diragala diphošo go swana le ka mokgwa a bolokilweng ka diphošo ka gona a ke tsebe moroka nna go ya ka nna ke nagana gore ya yona re ke rumile weditše ya a re efe batheeletši re se ke ra montšha ba se ba bolela le yena mo gongwe re tšee ba babedi ba bararo before re tswa nna ne ke nyaka thušo thušo nna ke tlo go thuša awae go na le nna ke bile motho ko goreng ke lwetse and then go lwa leng gaka di-doctor ba re ke na le cancer nna ke ka pheta ditaelo problem ko gore ke ile mmankweng go tshwanetse gore ba remove popelo e ke fitlha mmankweng bona ba ntšheka gape ba humana gore a gona cancer so a ke itse gore ke re go iregaile wa ka bophelo ba tseba sesine ke nyaka go lemoša se sengwe gore batho ba lefase go ndwa le batho ba bantši moroka ke digwahla batho ba ntšhitšwe dipopelo ba bangwe ba dirilwe di-operation ba bangwe ba ripilwe maoto e le ge malwetši a bonagalang mo bathong ba a dirile ke batho ba lefase ka matsogo a bona gape batho ba kgona go dira gore o be HIV positive batho ba kgona go dira gore o bonagale o ka re o ne sefola go fihle kwa sepetlele ba go ripe loto batho ba kgona go dira gore o kwe o ka re popelo ya gago o le motho wa mme e na le bothata bo bongwe bo bogologologologolo ene o sa le o monnyane mo e leng gore o sa le thaka a pelego nnete fela gore o ye kua sepetlele ba go operate ba intšhe ba kgathe pelego ya gago so modimo o diretse sese mehlolo ya gore ka nako e ba swanetše ba ye go montšha popelo kapa ba mo operate kua sepetlele modimo a te tšweletša a re tše ga se tša hlago wa tseba ka kapa batho ba swanetše ba tsebe wa bona maafrika kotsi ba kgona go go bopela setlhašana se sennyane so ba no se beya mo o tsebang gore o tlo o gata o gate loto le lebole loto le lebole o tseba gore ge leoto le bola ditšhika di a gobala wa nkwešiša nama e a fela diboko di tsena ka gare di-organs di a gobala mo mmeleng bo dipelo bo di-kidney ba thoma go kwa bohloko ka lebaka la setlhare se sennyane seo se gatileng ba ripe mo moleko o tlogo o fetele ka ku wa nkwešiša sese dihlare tše di berekišang ke maafrika a gabe rena a tumelo dikotsi ene o gopole gore a se batho ba bantši ba reng ba ne cancer ba bue ba ra ba nayo ene o gopole gore ke basadi ba bantši ba sepelang ba feletše go mo lebeletše o no bona o kare ke mosadi kganthe aowa mo a go sane ke no ba mosadi wa gore o tlo nyala sebopego sa mosadi mara ge e le pelego a e gona ene pelego
ke lapa le kgona swara ke dipopelo ka moka ka mogae le be le dipotsišo re go diragalang lena bana gante mokgekolo wena o re bolelang ka ena o nyaka lapa la gage a le goga ka tsona popelo tše pelego mosadi re nyaka pelego so go e bantšhitše popelo o tlo riela lapa bua ga ke tlo ira lapa so go ne dilo tše dingwe e leng gore di nyaka o di ela kore šedi o di nyakišiše o bo o di kwešiše o bo o nyaka o tseba re mola re fitlha jwang so batho ba segaga borena ba kgona go khosa gore o ye o tsene sepetlele ba re o ne high blood beke e tlang ba diagnose bo bolwetse beke ela ba diagnose bo bolwetse beke ela ba diagnose bo bolwetse nto e simple ba kgona go ne go itiela khouku mola tsileng o reme ke hlogo wa kwa gore nto e tswa kae ba e dirile mola wena o rema ke hlogo ba kgona go bereka o itie ke stroke ba kgona go nametša thokolosi e tle go wena e tle e robale le wena e be monna gago ntane direng e go khosetše di-STI a o ya kua ba re wena gape ba le mo mona o ne mathata o khosetša keng o robala le sepoko ke maaforika tumelong sese ba o leboge lengelo e le go swereng badimo ba geno ba go rata modimo wa go rata o dule o leboga ka mehla ene o tswele pele o rapele o seke wa ngena ke mathata o seke wa fetša matla ke mathata a lefase o šireletšegile ene ke nagana gore modimo ka gare ga lapa la batswadi ba gago o kgethile wena gore lapa la geno e be lapa la nnete ka wena tšwela pele o rapediše bana ba mmago o lwele toka o lwele khutšo godimo ga bona and then tše dintšhi moroka o tlo go thuša motheletšešo mcrs o mo moyeng dumele Tamel thabela le gae rona ra le professor thobela makgoši ke la mmata wa magasa ra go amogela man ke ja mo kwa molli ka moo ke re mo eletša re no phošolla ganyane ke kuleng re bolela ya gore ka nako ya lehu ka kua bodulong jwa bakgekolo go be le mongwe wa ka molapeng goba mošwa a be ka mola a itlhokomelele awa tabedi ya phoso ka re ka kua go dula bagwana ga go dule batho fela go dula bomme goba bakgekolo bao ka moka e le gore bakgaladi wa bona ba fetile o ka se tamagoši ke dumelelana le wena tate mogolo ke dumelelana le wena ebile ka setšo sa segaga borena e jalo jale re šaetša ke bona bawe matšatšing a bolekgono ebile šiba ngwana gore be ba dutse le mmage ba thomile mašata gona ka fao tamagoši re direng eng gona fao ka gore bona batho ba o papa o bolelang ka bona ebile o bolela nnete ya mankgonte di a kgoko gore ke bona ba swantšeng ba dule ka mola ka baka la gore ba ne maitemogele mabapi le ntho e wetseng ba jwale bona batho ba jwale ka ge moroka a bolela ke bona ba e leng gore ba senya dilo ba hlolola batho mathata jwale solution e ba eng ge o weletša lefase le ka bophara mabapi le seo tobela bo professor ke ne nnete gore ba tseba gabotse gore mohu o a potapotwa mohu o a swarwa ke lapa le sona le leo ba tloga ba ya dikhoneng ba ya go boprofessor ba re a wa re kgwetše re rata gore ka kua mohu a tlong go robala ka ntshe ka mola o tlong go ba bakgekolo bayane a re go potapoteng re go šireletšeng gore o mongwe le o mongwe a tlong go tsena ka mola a be le poifo ya go ka bolela ka motho a leng makgauši le ena ikwa wa bona o bolela nnete pa jwale tšewe di tla tsamaišana le gore kore go ira gore ge go dirilwe ka mokgwa o tata gore na kapa o tla palela ke go ganetša ba leloko gore ba lle mohu wa bona le go gwa ka baka la letšhogo la tše ba tlabeng ba di dirile ka fa aowa
ka sega ga borena ge mofu a robala ke ra gore ge re mo tsenya ka mola a tshwanetse a robale le bakgekolo re ala legogo ka kua fase ga lepokisi o kwele ngwana gore o re mmage a alla legogwa ebile ga apešwa lekobo le mo kwele ke bo kwele ka mo eletša gape gore motho wa go swana le oo o no bitša bao e leng bana babo goba batswadi babo ba ba kwanago re a kgona gore ge motho a se apešwa lekgeswa goba mpepa ke ra go allwa legoga re a mola malaong ge re pitša mola malaong re a go fatafata mara re rile lwala re rile motogo re a bega re a tšholla mola ra mmegela re aga wena mošopiadi wena napiadi be ga re a go alla re se re a go alla le kgolle go dilegetse diphoso re a go alla ka go rialo ke solution re a fatafata re tsenya legoga le la mola re tlo bea re bja lekgeswa re a go le bea ka mokgogo e le gore ka nako e le bile ra palela ko go reka putšane ra palela ko riang legoga ke tseleala ke malome a kere thobela legoga le ala ke malome le kgeswa a tšweša ke mang ke ra thetho thetho a kere thetho re ke owa a ke fetaganyane eo ya ntšia ma lekgeswa ke la malome ene legoga rena gola kgadi a bjang hlogo a bjang moeta ke ena a yang go fatafata mola ra pušetša legoga lela mola phupung ela tobe o mongwe a tsena re botse gore thetho e ala ke mang re a leboga tata gore rena re thabile kudu go bolešana le lena emsare mo moyeng o matuyokisi di ka se di tsebe tseo kare mayoki wa go requesta re mongwe a tsenela direbe so nna ke na ba le pelelo ya mmangwane ya mma ke yena a blokileng dilo jaanong ge e le re o theeleditse re kgopola a lokolole pelo ya gae ka baka la re bana ba ngwana boši bao ba tlhalefile ba kgone go naganela le bokamoso bja bona and then ba kgone go naganela le boroko bja mmago bona re no kgopela re ge e le re o theeleditse a lokolole pelo power e wa yanang le yona a e fokotse ka baka la gore mayoki batho ba no rata go šomiša power without reason and then ba senya dilo wa bona ya lebo re lebogile mayoki re lebogile emsrs mo moyeng emsrs dumela emsrs ka tapa kunjani alright mahlango goreng prof o dumetse professor hlango bona o se seyo akalalele wena intonyane then ukhambuye lapho uyomrhele bakire uboletsile ka bolwetse kuna specialist tsa di-doctor professionals then wena u-specialist sasetso culture ngiyakuthokoza thokoze a rena pe re tswalele mmegale re kgopela gore kgaitsedi yaka ge e ka ba gone le tše dingwe kore tše dintšhi o di boletse ngwana gešo and then gabotse ka moka ga tsona ke department ya tlou tša baroka o tlo bona gore na o mekamekana jwane lapa la geno and then se sengwe se re tlang go se dira rena re tlo leka go tethwala ra boledišana le bo malome a tlhokai malome a molli wa rena mo malome a sesi sara and then gore re ba lemoše se sengwe re sa re gore ba swanetše ba seke ba hlompha mmangwane a bona o ba godišitše ba swanetše ba tšwele pele ba mo hlomphe e fela ba mo lebelele gore tše dintša dilo tše a ba dirišang tšona ke diphošo ene go sasa di tlo šala le bona di tlo šala di hanta bana ba bona le ditlogolo le ditlogolwana so ga re mmangwane o dia jwang e fela rata gore mmangwane a berekišane le bo malomea bake le malapa a bake ka hlompho ene a ba ruta nnete ya se e leng gore le yena o a se tseba gore ke nnete and then re tlo bola le bo malome le yena mmangwane re tlo bolela le yena a ke re o ganne go tla keno re tlo bolela le yena ga a tshwenye
ke a leboga mohlomong mantšana a mabedi a mafelelo moroka kgaetšedi a rena a re emele ka mola reception ka fale ya nna ke lebogile kudu kgaetšedi re tlo mo thuša kgaetšedi ya ka se ka tshwenyega dilo ka moka re tlo go thuša re tlo bona re bereka jang re leboga ga gago go tshwenyega go tla radiong go tla go kry-a thušo go tla mo tlile diatleng tša batho o tlo kry-a thušo e o e tlhokang akere ya re ka se go latlhele matsogo ka lebaka la nako magagešo re tlo tsentšha mollo o mongwe wa bobedi and then go tloga mo re tlo bona gore re ya go bereka jwang kgaetšedi wena o re emela mola then re tlo go bona ra go botša dilo ka mokana ga tšona kere o fihla gae a gone meeting go fitlhelela ba gae rena re tla re bereka le wena ke re ba kgopetše ke rela re ba gae ba kwe le bona gore a go tlo ba le meeting wa gore wena o dirang rena re thuša wena bona mo ba tla lokologang ba tla re joina akere tanke kgaetšedi ngwanešo re a leboga o ka no ditlhobola wa dibea mo kgaetšedi yaka o ka no ditlhobola wa dibea mowe motheletši wa motse community radio ka mo letlakaleng la dikgokaganyo tša leyago o seke wa tšwa mowe life re sa le gona re amogela balli ba bobedi ba go tšwa ka mola lefaseng la phoko ke bona ba e leng gore re tlo ba agare le bona gone jwale go ba thušana a le bona ka sona sebopego se ge e le ga jwale gona ke no re pote goba marika dula le rena re ka se go fetogele re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM ge ile mose lesomenne fela go ikela go ere ya lesomete ke gore 14 minutes before the hour 11 o'clock lenanego e sa le la pitšentše kgolo mo e le gore re sepela le tlou tša baroka professor moremi e le go ngaka ya brena ya setšogo tša gona ka fale lefase le ga matlala ramošebo kgauso le letamo re ka gare ga bothata a ba bobedi mo e le go gore kgaetšedi ya rena go tšwa ka mola lefaseng la ka phoko ka fale le yena o rawa magagešo le nna ke na le bothata le nna ke lela sa rare jo ka mogolo tlhogo le thuša ba bangwe le nna nthušeng prof ke a bua ka mo go wena ka mowe gomme ke no go fa sebaka se ngwanešo o tamiše le go amogela molli wa rena kapa moeng wa rena semmušotlhe thobela ya a ke go leboge malome ka kapa kgaetšedi a re go tamele kae re gona lebelela le kopelwana le mo lokišetše lona fawe mo lokišetše ga nkeke le kae kgaetšedi ya kgaetšedi mo ke pitšentše kgolo wa ditheeletša kere ka mehla le ka matšatši a kere go ka hlaboša lentše o tlo ba re tlhagile kudu o ka no bolela gore ga no le hlabuša jwale ka ge a omanya toborosi kua gae šomiša tounu ya o godingwana o dutse gabotse okay kgaetšedi nkono re botša gore o mang o tšwa kae o hloka thuša mohuta mang mo gong go kgona o no te tšea ka sereto thobela batheletši ba motse ka moka le ntate moremi tate kakapa ka leina ke Macy ke tšwa tulong ya phoko ke tlile mo pitšentše kgolo ke na le bothata ka lapeng lešo ke nthwagale ntwe so demo ke tsheditše ke ikwa lenaneo la pitšentše kgolo gore ntate moremi o thuša batho le nna ka decide gore ke tle mo ke tlo gobela thušo cause dilo ke tše dintšhi bophelo ba ka bohlakahlaka nna self
dilo tša ka di pele a gona tšwela pele ka kwa lapeng a re kry ikhutšo go na le dilo tše ntšhi tše di diragalang bošego a re robetše ka mo godimo ga ngwako o hwetša ka re ba lahlela matlapa gore ke ditshipi dilo di a tsamaya mo masenkeng dikatse di tla di lla mo monyako ke dimpša še di diepatšarata le magotlo a magolo a kena ka re ga dibaketa a ja maupi anything je wa sola wa tšea dijo di bja godimo ga tafola wa tšwela ka montle go boa hwetša šeba se gona tše dingwe di dintšhitšwe go diregalo tše ntšhi mapele a ke re a re nyake gore o re šie re nyake go sepela le wena o sola magobe ka mo wa solola dinama ke moka go ka no potela go bua mohlomongwe o kry-a mo bo o shebeditše nama tše pedi go ne le etee ka go o kry-a dišebo di timeletse šebo se special le ka tšwela pele ndane bothata ba ka bo bongwe ke bana bešo ke na le bo kgaetšedi ba ka le babuti ba ka ba sa tleng ba sa tla gae sentse makoko a hlokafetše ba sa tla gae makoko a hlokafetše neng ka 2021 December ka 25 December ya ga ba sa tla gae sonto o ntshwara game because ke bona ka re ke timetše ke bona ka re ke one re no tena ka go founelana tšatši lewe le gona le yona taba makoko ke nyako kwešiša gabotse gore ka bane le gola gage le tsamaile ka engwe tsela ke tsela mohuta mang o ba jutše I think ke bele beke ya di 16 a thomo ba jwa ka la bedi le bararo la bone freitaga ra misha spetlela yona freitaga yeo a hlokofala ka yona makoko ba jwa jwang nna bolela gore o a swa ka mo teng pele na scream a go elela ga bohloko a re wa swa ka mo teng a go elela pele bošego le motshegare no stop a re ka mo teng go asa yo nngwe gape o hlokang thušo ka yona yo nngwe gape ke hlokang thušo ka yona ke taba go na la butako mongwe sa lo hlokofala le ena ka 2015 ka car accident so ditšhelete tša gaga zanka di a tšwa zanka re di hwetša bana ba buti ba kae ngwana buti o one o dula Brongora le na le tsebo ya gore ge motho a hlokofetše ka accident ditšhelete di hwetša ke mang a senkela ba le tsebo ya gona awa a gona molato re tla ya araba mafelelong ke tlo go botša gore ditšhelete gantšhi di hwetša ke mang ye nngwe gape le tshwenyang keng nna le nneo ge ke bolela lena tse go na le lo tše di re lomang bošego ya loma le nneo a ke dutšiso le a loma lo tšela di thoma mo hlogong di tlampa sefatlhogong o hwetša pele ke no di tinta mo mmeleng di a loma di a re loma fela ke ditšhikidi keng a ke di bone lotše mara di a nloma ke ba ka hlobola diaparo ka di tinta so go le kua gae mo gongwe a kere mokgonyana a tlile le yena di a moloma aowa di loma nna ke nnoši and sometimes yena ga a le gona a di ntome lotše aowa o di tšhaba monna jale di go nyaka gore o no phela o ne le monna France ke tsebe o ka se re ga o tseba ke re fela ge bohlabirwa ba le gona di go lome jona a di nloma okay di ne nako kae di go loma dilo tše o ka re sentse kgwedi ya go feta ke kgwedi ya go feta thomile ka kgwedi ya go feta ne re loma ka moka le bana bele di ntoma le bana ba mara bona noa ke ba botšiša ba radisa ba loma nna vele letšatši le no di kela mara le di tšhekile ditšhikidi ra di gona awa gona ditšhikidi shosho awa alright go na le nto ba reng ke seqhitho wa e tseba ke fela ke kwa ba bolela seqhitho ba kgona go tšhela ka sona o ka re o tsamaya ke dilo so o ka re o ka tsamaya o dithinta so ke seqhitho seo wankwešiša mara nto ke e tsebang ka seqhitho se ka siemege monna a le gona se tlo tswela pele se go tshwenya monna a le gona gobane mmereko wa sona ke gore o seke boa ba le monna wa ikwešiša alright o feditše ke nyaka o hlalose dilo ka moka gaitše di re tle re kgone go tsena godimo ga taba le ke na le ngwana ko mongwe le ena ngwane o la a kwešiša ke tsebore ke bone mo jwang ga kgalemege ga kwe ke first bonaka ga a kgalemege jwang ha understand o rate o rasa wa rogana ga botsebotse wa telela fele ka mokgwa a actang wa telela o ne mengwaga mekae o na le 16
le mo file discipline le kore le ka botse ngwana ga tella ke ra mo discipline mama ra mo khala wena wele ka motswadi o mo khadile ba ke mogala ka molomo ka bua ka tla ka motia cause of na sa kwishisha batho ba bang khala ba re ke ska tla ke sa motia ka motlogeng ya o dira ngwana ga botse no like re le bolela ditaba tse di serious le malabona tse ke tlo ya ka kwa go lena ntate Brem ka la bedi na lo ga ra sa scream o ya hamba o ya kae kae nje o no bolela taba tsa rena tse re go mhla tse di beng fihla rena ra di fihla yena go no scream a tswela ka montle no rasa bole ke mo kushisha mara ona le moruto mo sala re go re ba mmerekisha the way I actang ka ona wa tseba gore ngwana o kgona bola mmaga ke fela ke la tseba gore batho ba kgona go bereka ngwana gore a le ka gagabo e re go botse gore batho ba bohlale jwang batho ba kgona go dire ka mogare ga lapa la geno go no kgona go ba le leshata ene le dire ko mongwe a ntšhe phiri tša ka mogare ga lapa gore lapa le le hloke sephiri mara discipline mama santše be gona ka gare ga lapa ngwana a kgadiwe go kwagale gore ngwana wa kgalwa wa nkwešiša ngwana ga a ri a phošo e le boloi mo išeng ngakeng diagelong kerekeng a dule fao a kere wa bajwa mara wa go hlaba mašata a dutše ka mo gae re moseriso re re aowa o a telela aowa o riang o tlo le telela ka nnete ene le ka se be le sephiri so ngwana ga a telela o swanetše a ye mo e leng gore bana ba kgalwa a se phošo tšatši le leng go no bitša maphodisa o ba bona ba feta o no re ke kgopela le emeng ke ne ngwana šo wa ntelelang kgalemeleng yena tene ge e le boloi mo tšiše go rena re tloše boloi bo ba letelelo goba mo ise kerekeng ba tloše boloi bo ba letelelo cause o ka se dule le ngwana e le wa gagwa go telela o ka se belege ngwana a bo a tla go rogane o ka se re o bolela le ngwana ga gore a re ekua goba re dire ntwa gore ngwana a tla fetša go fetola nako ngwe re bjale ka batswadi re fepela bana matsogong ntongwe le ngwe ngwana ga e dira re motloša le yona go tloga fase ga e fitlha kua a thoma e ba le boma 16-17 ya re pala ba ikwešiša kgaetšedi so ngwano o atelela o nyaka ka mokgwa mmalang a re gane boloi bo gona mara le letelelo o ka re le gona go botša papa ge o reng ye a gona motho a motheletšang wa telela a botse wa motšhaba a o wa ke motšhaba nete ke šaba gore bele ke tlo motia ka mogo wa ja no kgalemo ya ngwana ga se gore ba re santse o tlhoutiana le ngwana a kwe ka molomo o mogala ka molomo so o nyaka o mogale kang mo nyakele batho ba go tseba go gala ngwana kgaetšedi wena se ka mo iša seatla wa nkwešiša no o se ka mo iša seatla ke mošimane ke le kgarebe mmiletše maphodisa basadi o tlo bona o tlo ba straight go feta rula wena ene o ya mola police station o re ke ne ngwana o a ntelela o a roga o roga le batho o no tla le maphodisa basadi ka mola ba tsene le yena ka mola o tlo ba straight go feta rula o nkwa gabotse a kere wena a go kgone go lokiša motho go telela then go šaletše tša botokološi and then motšišeko o tlo mmona o tlo ba straight ngwana wa lekgarebe go ka motlogela a telela gona so mafelelong o tlo kgoga di-drugs o tlo tsamaya a ya go robala mo a nyakang because wena o ka se mmotse selo o tlo spela wa kwa ba re o gruba kae kae kgole ngwana a feleletša kry-a di-accident a le kgole wena o sa tsebe selo e se gale ngwana ga go tlo kwa ba re o kua o šetša bereka mmereko o sa nyakegeng o thuša banna ko so tseba gore wena nako o e senyang phelo ba ngwana o la bo a senyega a ke nagane gore gone ngwana go telela nnane a gona ngwana go telela mo re phela ka molao ke gone molao mo lefaseng le a gone motho o santse a telele o mongwe mo lefaseng le so ngwana owe a go telelang ya mola maphodiseng o botse maphodisa gore ngwana o a telela go fetša motšešeko ya gae
nkwiša ga botse kgaetšedi nna re iti batho le maphodisa ba tseba ba bereka ka batho ba go telela wa nkwišiša ya o tlo dikhutša ngwanola ebile o a ya sekolong ke nako wa bona go njale ke di-school holidays ke nako ya gona ya gore a kgone go loka be ga botse a ba tlo mmetha maphodisa ba tlo mmutšhare wa yo telela before ngwana a telela go ne ntwe e leng gore e gona mo go yena go ne enga e leng gona wa nkwišiša goba o nyaka re go thuša ka di-psychology ga ke tsebe anything e tla go mo dira gore re be right nna man ka mo isa mapodiseng ga gona taba no ke nyaka re kry-e tsela e right a re nyake psychology re kry-re ko gore enga e pele e tswa kae mara ge e le gore o no rogana ka bomo wa tseba re ka se mo dire selo aowa flaga tse lase tša monyanyane ke tša molao then ba tla mogalema basadi ba molao akere ya ke kwile o bolela taba mo o re koko o robetse jwang nna re wa swa ka mo teng a go elela like a screamer vele le mo file le lena ye rileng gore a swe ka mo teng le mo dišitšeng sala bolela gore o jile majwang o tswa kae nna ile mnyanyeng go abutagaga no a re nyake maina a batho ke re nna ile mnyanyeng fela go abutagage okay ka December e re ke seke ka go tsena bogare ga itse diak bolala dilo tse ka moka tse gabotse di go tshwenyang ke ya koko ke ya go tsamaya ke dilo ke ya ngwana ke yang ye nngwe ke taba ya tšhelete a butaka le nyaka tšhelete a buti ya rafo ye nngwe gape ga itsedi ke ye ya bana ba gae ba go setle ka gae bana ba go setle ka gae ye nngwe gape di feletse alright malome ka kapashidi ya kgaitsedi ka re a leboga ngwane wa 16 o ke first born ya gago o sa dula le papage awa re gawana ba bolela le papage ne ba bolela before no a ba sa bolela papage o hoditše o kgarebeng ngwane wa gago o ne mengwage me ka ya te tshwere ka mokgo a te tshwereng ka gona all along na le right dijo tša gaga botsebotse di thomile last year wa tseba go na le stage se sengwe sa bana ne ke adolescent ntwela e ne le go dira ngwana gore a nagane gore o hlalefile go feta batho ka moka kapa yena o tseba ntongwe le nngwe go feta batho ka moka ebile ga gone motho a ka mokgalemang kapa ga gone motho a ka mmotšang selo ene ke nagana gore jwale ka motho wa mme o le mmagwe o a kgona go bolela le yena enough go tsenelela motlho mongwe mo le ka bolelang le ka taba tša di-stage wa mo lemoša bokotsi ba maitshwaro a gage mo stageng sa leng mo go sona lebelo le a kitimang ka lona and nto ngwe ye ke kwang ko gore kgaitsedi yaka a ke tsebe rena o dula le manka gae mara ke kwa le go bona o kare go ne le dilo tse dintšhi tse ba neng le go di bolela mo pele ga bana le tse di sa lekanang bana ka nako nngwe ge re bolela ditaba bana re a ba raka sese go o ekwa ngwanoki a sene spiri ebile a kgona go bolela ditaba ko strateng o di tšea kae because tše dingwe tša tsona di a mo feta o di kwele kae a tlhalosetša ke mang so bana ba bangwe ba kgona go dula mo pele ga batho ba bagolo le ge batho ba bagolo ba bolela ditaba tše e leng gore ba kwa gore tše tsona ga di a re lekana ngwana a kgone o emelela a sepela o no dula ngwana and then le batswadi ba motlogela ba tswela pele ba bolela and then motlho mongwe ngwanola ga a nagane gore ge ke no tšea taba tše ke di bolela kua gore di a tshwenya ka baka la gore a di tshwenye that's why ba kgonne go di bolela mo pele gaka kgaetšedi ka dula le mang ka gae ke dula lo mongwe wa gešo a nlatelang and then ngwano ditaba tše a di bolelang ko strateng kua a rotiša mmutla madi o di kwa kae wa kgona gore a hwetše maybe re dutse re bolela ande ra moraka se gore a re morake ra moraka o a ganelela
a gore maybe a fihla go tse re dutse no kena immediately o go tse re sa bolela a topese a stopang bese wa jo ya ka ntle a se gore a re dutse maybe re no dumelela re bolela taba tša rena ao wa tseba ke kwile ge o re ngwano olalong o be a le gabotse so o thomile a ka no ba thomile ngwaga go feta ke solar stage e fela nka go lemoša gore kapa go goeletša gore dula fase le ngwana ke ngwana ngwanyana nna re tseba ba re ngwana le kgarebe ke thaka mmage go ne tše dingwe tše di hloka wena gore o dule le yena fase and then o mo lemoše bophelo ba stage o mo lemoše dilo tšeo ka moka ga tšona and then ge di fetša go tšwa dilo tšewe and then se se šalang then se tlo bontšha gore ngwana o berekišiwa bošaedi goba o no ba normal na and then number 2 ke kwele o bolela ka taba ya dilo tša go loma tša go sepela tša go dia jwang masogana a go dulela o a dula wa e wa arabela fase sempo ya arabe kwale hlakiša lentswe o a dula masogana wa dula cause o ke dulang le ena no ke gale re dula ka moka be mengwaga me kae ke gale ke nana re dira ma 5 or 6 years gona mo gape wa tseba gore kgaetšedi ka go diragalang mo bophelong go ne lesogana le lengwe le ka no dula mara go a swana le ge le segona lebaka la gore ke re le ka no dula mengwaga le ratana mara go a swana le ga a segona go ne banna ba bangwe lebaka la gore ke re ga ba gona moroka a ba di itše banna ba di diang ao ke re o ne o dula le mosadi a hlagatšalo go gwa a tipsina ka di go a radia dilo tše ka moka ga tšona e fela ga a swantše a rwa le maikarabelo a go ba monna mo mosading a no lebelela kua thoko ene sewe se bontšha gore motho ga a exist kganentše banna ba dinaganang yena a dinagane ene seqetho se kgona go raka monna se kgona go raka mosadi ebile se kgona go dira gore ntongwe le nngwe ye e leng gore ke ye botse swantse diragale mo bophelong ba gagwe se ke ya direga so 5 years no o dutse ke kwele moroka ge ke tsena ka mo a bolela ka taba a gore o re ge o ne le lesogana la gago dilo tše ga di go sepele o di kwa fela go o ne o nnoši fela o tla kgona go dula o phathagile wena o di avoida jwang dilo tšewe nna ke rapela ke no rapela o no rapela and then tša ema di na le go emanyana ya mara a di normal dilo tše motho ga a swanela go ba le nto e mo šitišang go bea diatla tša gage mo a nyakang ka gore ge e ka ba o na le go tekwa o ka re o sepela ke dilo go ra gore swantse a thome go berekiša matsogo go kgaphana le dilo tšeo le go tengwaya ene ga se gabotse go le gare ga batho nagana o no swara ko go no tengwaya thata o le gare ga batho ba tla re o dia jwa ka mo tlhapile monna o jile ka rokwa nnete ka mo mathata šia wa tsena jwa ke seqetho nte santše re bona re ka bereka jang ka yona and then mo tabeng ya tšhelete tša abuta go tšara abuta go bana le mosadi re be le ngwana na sa nyala okay and then tšhelete tše tša gage tša rafo ge le di-claima ba reng tšhelete tše be di tsamaela ke makoko since makoko a go hlokofala gona motho a ikenang ba ikene ba bangwe ta ba gona wena wa o sa ikene nna be ke re ka bane ke bona ba bagolo ke bona swantse re ba tšee maikarabelo so go nwe le o hloka thušo yang godimo ga yone koza buta ko mongwe le mafelona tše a tlo qina go tsamaela tsona taba tšhelete sala re ba re sala ya motho wa mmotša gore tšhelete ba e kwaletše gore se ka šwa e tswaletše keng ke baloi ore ke badimo baloi ba re o ba re ke baloi no ge e le gore ke baloi moroka o tla e bona ditokomane tša gona ka moka ga tšona le diswere di feleletše ke sure
wa sesi mara wena marankane nko be serious mo ke sure cause a ke tse marang ke re bedi a ke tse marabuta ke sala a bushe maphepha ona mo jala ke tse di feleletse ro jwang so le nyaka thušo mo godimo ga yona gore e kgone go tswa le a boledišana le lekgarebele o la gage mmago ngwana gage ra boledišana mara o na le motho no so eng ke no ra o na le motho a sa re founela thata o na re founela ke yena ngwana so maikemišetšo a lena ke gore ge tšheleteo e tswa le direng jwang le ka se e bake gape le tletle le e baka le ka se e bake o jemile fu wa nna ke bone re tlo e baka cause ke na le dilo tse tshwanetse gore ke e dire ka tsona be ke nyako fakela le mongwe wa yona le swika then le makoko le papaka ba bona tse ke nyako go dira ka tsona e nngwe ke sherela ngwana gage wa tseba nto ke e tsebang ka tšhelete a rafo ne a ke ne botsebi ba go tsenelela a ke nyaka go bolela maaka go bao le bale ba e leng gore re ne go fela re ba thuša go swana le gona moo ba reng batho ba tswalelala batho ditšhelete tšhelete a rafo gantši ge mokgekolo a šitše a hlokofetše gantši ba e fa ngwana tšhelete e tswang ke ya go šala e godiša ngwana go tlo ba boima gore e tle go lena bjale ka borakgadi ene o ka re ba lebelela gore monna o ba bereka na a gola bokae sapoto ya gage e le jwang a e swane le ge motho a go betše a le gona a iemela a titleimela yona ke no ba ke sene kore a ke ne tsebo ya go tsenelela ke nyako go fora batheeletše mara ke bolela botsebo e nnyane e ke neng le yona nna ke kwešiša gore ka mola dikgokaganyong tša leago mo gongwe ba gona ba bangwe ba ba šomago ka molao boramolao mo gongwe ba e leng gore ba ka re ge ba ngwala goba ba bangwe ba difamily ba ba tsebang mola le mola mo gongwe ba ka re botšang se sengwe ka mola dikgokaganyong tša leago mara for tšhelete a rafo kgaetšedi ke tlo go thuša mara bontši ge ke ekwa ke tseba e claima ke mmago ngwana o ka re ba re ke a loss of support e ke sa bolele maaka a ke tsebe that's why ke re a ke nyako go fora batho a ke ne bonnete bo bo tseneletšeng mara ka le lengwe la matšatši re tla tsena le ramolao a re hlalosetša gabotse gore tabeng ya rafo go swana le ge mohu hlokofetša a se a nyala e claima ke mang ge mme tša robetše ge mme a sa le gona o ne le raita go claima tšhelete mara ge mohu a ne bana le mosadi tšhelete ye a se a mmago mohu ke tseba e le ya go godiša bana ke ka mokgwa ke tsebang mara ka ge e le gore mo molaong dilo di a fapana mola le mola e nyaka kgaetšedi ya ka re consulta boramolao ke bona ba ka re botšang gabotse gore taba rafo e nyaka jwang wa nkwešiša ya e nyaka re consulta boramolao ke bona ba ka re botšang gore taba rafo e tsamaya jwang o ka sola mosadi o la batho ya banke ka ge e le gore šetša a gatile a gatetše pele mo gongwe šetša a ikereile a ke ne bonnete ba gore mo gongwe e ka ba e šetše e tšwele ba bereka butiago na bereka tšhelete tša gage tša mmerekong di kae le selatši ya tšona la motsentšhetša leswika ke rara tše di tšweleng wa e le se la reka leswika ka tšona ga ke tsebe gabotse ka taba tša tšhalete xa gage tša go tswa mara wena ga itšedi lo tšintši be di tsamaiša ke makoko nako tša hlokafetše so gona mo gore sa la tšwela ke tšhalete a ke tsebe kana go gore makoko o ra mma gore kokwago ke ra mamaka o ke makoko okay so mola mmago a robalago ka gore ke kwele o re lehu la gage o ka re ga se la le kgotsofatša mola a robalang o robetše le a kgotsofala gore o robetše nna mara ke kgotsofala sese taba gone ke gore gona ke a tseba re hlokafetše mara
ga ke kgone amogela kwena o ngwaletše mo pitšeng tše kgolo goba gone motho o motletšeng legato ke nna kwena aowa alright o right mara kgaetšedi yaka ke right o re go fe metsinyana o kgone go ba le power ebile le batheeletši ba rawanke ba renke re modiela kofinyana a kgone go phaphama gongwe o tshogile kgaetšedi yaka kgaetšedi tabeng ya mama ke tlo go thuša ka yona kere then ke go nyakele go tseba gore taba mama re ka e bereka jwang a kere kgaetšedi yaka and then taba bobedi nna ke tlo go thuša ka taba ya ngwana ka mokgola ke go tshepišitšeng ye ya bararo o boletše ka taba go tengwaya kere ke tlo go thuša ka yona re bone gore re bereka jwang ka yona kere monna o right a kere o ne le yena so ye nngwe go tshwenyang ke eng ke ka kwa gae ka tšharateng ya gae nto le le jalang dinama a le ne magotlo ka mogae go na le magotlo a magolwane jale mose o beile plate le ya tla le a tšea gore a re santse re go thuše ka go bolaya magotlo gape nako ngwe ge legotlo le topile nama re se ka no re topile ke tokološi a le ne dimpša dikatse gona magotlo wa magolo a kere o šibeditše o ile ku le a topa le swara khona goba e ba mo e leng gore a bapalele mo gantši ke ona a tšea dijo magotloa le diemberetše tša re šhelang bopi ka mogare go ja di a kena ka mogare di phula mašoba ka kena ka boping ke le lekobokoto ba gona ke bo bokakang ke le legolo o ile wa le bona wa ile sa le bolai la ja bo ka se bolai fast and twele o ka se ke wa e bolai a senke le no tšhela di bolaya magotlo a di tšhetše mara diše go tšhetše a diše alright no a ena bothata ke nagana gore thušo kgaetšedi o tlo e kry-a kere ya nta ke tlo e dirang ke tlo ria sone ke tla romela banna ba ye golwa le magotlo ao ka gore le ka se apeye dinama la seje dinama di a ja ke magotlo le ka se apeye le magotlo kere and then re tla ria gore o tle kua ga e le ngwana re le taba ya lehu la mama kere go ne ngwana o moteo wa gene o boletše le yena go tla mo ba boditše ba gae goba o paletše ko go bolela le bona ke ba founetše mara o le mongwe founa gage mo a leng network ya gage ya tshwenya le nne o be ke bolela le ena ke dutše ka kwa o mmoditše gore e timile jale bo bolela le ena bjang founu e timile ke ra gore network ya gage ya tshwenya o boletše a re founu ya gage e tlo time segale ka bane ke kgole molale ka bona ke mo founetše before a re wa dira gore founu aka ke mmoditše gore ba tlo go na le batho ba tla go bolela le wena a re wa dira gore hwetšagale gore šetše e timile founung ka bane ma a dulang a bana motlhaga sa botsebotse okay alright mpotše mo kgaetšedi yaka wena le mogalabele right le ne le thabo kere shosho alright gore a re mo re lebane le leswiswi fela kere ya and then wena le bana ba mmago le ya kwana so go ba botsiša gore wae ba sa tle gae ba reng bana gore ba tlotla beke tlang re tlatla kgwedi e tlang re tlatla ba bereka ba bangwe ba bereke wena wa bereka dijo di reka ka mang ka gae di reka ke nna o di reka ka ang o sa bereke ke tšhelete ya bana ke ba kae bana ba ithuba o le toboroso phentša latlhelanyana no re leboga thekgo e mogola ba gwa go fileng yona ya so re tlo go thuša kere re tlo go thuša kgaetšedi ya ka se ka tshwenyega lo tša gago di tlo loka di tlo ba gabotse mathata ga gore tlo make sure gore a tloge mo go wena ke na le nnete gore o kwa gaetše kgaetšedi ya ka kere ya re tla go thuša go molato felo ya ka mola re tlo founela o mongwe wa pitšeng tše kgolo e leng gore ba nyaka thušo goba re tlo ba re bolela ka tše dingwe mo le ba thieletše go fitlhelela nako ya rena e fihla re no ba re ba botšiša tše ding mola ka mola dikgokaganyong tša leago ba seke ba šutha re a bua gone jwale o right o kgotsofetše kgaetšedi no re leboga go kgotsofetše o re emele mola re atla gone jwale le mare nna ka kwa o kgopela gore moremi a go thuše o kgone o hwetša mmereko
o boletse ngwaneso o a ka go mara o swanela ko go bereka mo o swanela ko go bereka o tlo šoma Marika dula le rena re ka se go fetoge waledi wa itseba ko shela gore sewana waledi sewana walela re a leboga kgaitsedi ya rena o katogile fale ye o e kwa go gone jwale ke Scottane a gomme re tšwela pele magagešo rata gore re lebelele taba ya sejeso e sego sa go bolaya e sego sa gore ba re motho o ješitšwe o tšheletšwe poison kapa o tšheletšwe a re lebeleleng sejeso se e lego gore
banna ba ka be ba kgona a go jesha basadi le basadi ba ka be ba kgona gore ba ka tšea se se rilego ba jesha batho ba bontate. Mohlomongwe mo e leng gore mabakeng a mantši o tla kwa go bolelwa ka yona ebile e tloga e hlakelelwa kudu kapa e emiša dipotšišo tše dintšhi kudu, especially mo o tla kry-ang e le gore mohlomongwe lesogana le hweditše le kgarebe gomme le tekereya le šetše le dula ga bo le kgarebe lewe a sehlwa sa ya gae a sa ba thuše ka selo. Ke mo o tla kwang dipolelo tša go swana le tša gore le kgarebe lela le jišitše lesogana le, ke ka baka le o bonang sogana le ebile le fetogile ba rata go ba bitša ka maina a mangwe a bose ba re makoti bo jwang mo e leng gore moroka ga ke tsebe jwale ka ge nna ke dula ke sa tsebe selo ke no ba ngwana Jesu ga ke tsebe gore taba ye ya batho ba bomme kapa makgarebe a go jesha masogana e gona e ya phelana gona ge e ka ba ka nnete lesogana le ka be le kumile tša go koma ba gabo lesogana le ba swanetše ba bone ka eng mo lesoganeng le gore go ne ntongwe ga e sepele gabotse Moroka. ya re buile magageshu a ko go leboga malome ka kapa banna ba go betše monna ba bethilwe ka montle o no bona gore ai man monna wa geshu ga e sa leola ke motsebang. Ge re bolela ka sejišo re bolela ka ntwa go fapana magageshu. Go na le sejišo sa go jišwa ka toro, go na le sejišo sa go jišwa ka gare ga dijo o tšhelelwa modirong, go na le sejišo se se šoro sa thobalano. Sejišo sela e leng gore ge ba ka go jiša sona o le monna a bua le gona ke a go botša o kuka dipeke o ngalla ba genu le ge ba bolela ga o bakwe o no ba botša gore seng nna ko ke aya. Sejišo sa go jišwa mpeteng ngwanešo sa go jišwa ka thobalano se kotsi thata sa go bitša ke digwara. Dijišo di a fapana ene batho ba bantši a ba netšhedi kudu tabeng ya dijišo tše re bolelago ka tšona. Ge o ka bona o le monna o tlogela lapa la ga go tsamaya o ya go dula le mosadi o lebala bana o lebala family o lebala tšohle ka moka o no phela o dutše le motho mo teng mo o dutšeng gona ga o ne ngwana kowe o wa support-a kowe tšhelete tša gago di felela kowe o tsena ka gare ga dikoloto kowe o fetša o sene motse ko o feleletša o nagana go tlogela mmereko o nagana le go topola ya tseba gore ngwanešo go ne nto e sepelang e le gona ye e leng gore ke ya sejišo o jišitšwe. Sejišo sa ka teng motho o sekwa ka lebaka la gore se tlo mo tshwenya kua pele ka gare ga lerato a go nyakege sehlare goba taelo ye e leng gore e swanetše re irie gore e kuke lerato ka gare ga marato a rena. Monna go monyaka le ka go moswara gabotse, mosadi go monyaka moswara gabotse. Bothata bo bogolo ke gore banna re a jišwa, re jišwa ka mokgwa wo e leng gore go fapane. Go ka lebelela matšatšing a bolekgono o ne kgona go bona e le gore ngwana ga a bereke mara o dula le mosadi wa go bereka ene o mogolo wo e leng gore o bereka mmereko mo botse wa go qualifya gore a ka dula le batho ba go bereka and then ebile ngwana o sepetse o dula motseng wa mosadi woo. Ba gaboge ba mmitša gatle, ba gaboge ba bolela le yena ga a nyaka o kwa motho a bone phošo felo ba mmethile ka sejišo sa godimo ga mpete. Seo se kotsi le go tšwa ga sona go kotsi. Nto ke nyakang go e lemoša batho tabeng ya sejišo ke gore ge o ka bona o thomile go fetoga ka tsela yeo beng o le ka gona, wa bona o thoma go ria dilo tše di sa nyakegeng tša go swana le gore batho ba o beng o phela le bona go tloga kgale o ba ngaletše ene o se wa ba ngalla ka lebaka la dintwa goba ba go ria se sengwe se sempe, thoma go tenyaka. Sejišo sa ka teng o sekwa ka lebaka la gore teng ya complaina e a loma e a sega
o rata go ja sejo se se tee sejeso sa ka teng se ria motho gore a ile seo e lego gore o ješitšwe ka sona gantši go ka kry-a ile gore o ješitšwe ka nama ya kgomo o tlo kry-a ile gore mo go nago le kgomo ga o nyake go batamela ene bontši ba batho ba ba ješa ka nama ya kgomo batho ba fela ba tipotšiša gore wae rena bomoroka re te thatela dipudi pudi ga e loege a e swane le kgomo le kgogo sejeso gantši ge ba se dira ka nama ya kgomo goba ya kgogo ene se kotsi le go tšwa ga sona se a sokodiša mara sejeso sa moratišo ngwanešo se dirwa ka thobalano go ba le di-memorable sex go ka robala le motho gona o thoma go ba le kgopolo le go se lebale le go o dutse o nonnoši o no gopola gore nke ke ye go bona bo Maria ka thokwe ge o dutse o ne le bageno se ya go bitša se šia se ka goba le se se šalang mo go wena sa go bontšha gore go ne ntong o seng wa e dira ke gore se šia segopotšo mo go wena nako ngwe o no kry-a e le gore malome ka kapa o dula le mosadi o ga go sware gabotse wa go betha o go tšeela ditšhelete o go roga pele ga batho mara o palela ko go motlogela a o kgone go tseba gore ke motlogele ke santse ke direile o palela ko go ya moruting o palela ko go ya kerekeng o palela ko go ya ngakeng mara wa bona gore mo ke go ga boima batho ba seke ba lebala gore go na le sejeso go na le gore motho a fahliwe go fahla ke mola ba go berekang ka seaparo gore le ge dilo tše ka mokana ga tsona di diragala o seke be wa tsoga o gopotse selo so baswa ba ga borena ba swanetše ba gopole kudu ga ba tsena ka gare ga marato gore dilo tša go swana le tše tša gore o dumele go ješa monna di ne ditlamorago ke tše o ješa monna ka thobalano wena o le mosadi o tsebe gore go ka riagala gore monna o a ye go hlapa go ba tloše molekong go tlo go bela boima gore ge o ya go kry-a monna o mongwe kua pele o tlo re go santse o ye go tsena le yena ka mola gare ga digwara o tlo o kry-a o thoma go bona kgwedi gobane taelo yeo teperekileng ka yona a e dumele gore go tsene o mongwe monna e dumela gore go tsene wola wena o mmerekileng so ka molao dilo tše ge e be di berekwa ge ke botšiša bakgalabe bala bakgale ba rile taba ye be ba e bereka ka ge e le monna le mosadi ba re ba lapile a ba sa nyaka go ya kua le kua ba nyaka go dula ba dule mo go teng ba itlema bobedi ga bona jwale matšatši a kry-a le 2000 mola tsena mola le reka taelo dishopong tša maemo a godimo di a reka ge le fetša go reka o a mo etela rumong ya gage a o mo kry-a apere gabotse tsenela tšona tšeo e sekgalo makala monna lapa a šetše a dula rumong a tlogetše lapa la gage o bethile ngwanešo mosadi wa o tlogela motse ka lebaka la gore a ješitšwe sejeso se gona se a phela ene dijeso di a fapana so batho ba bangwe ba ješitšwe ka gore ba ngale malapa a bona ba ngale bana ba bona ba ba kwatetše meloko ya bo bona e ba kwatetše a ba sa nyaka ke motho tabakgolo ke sejeso sa mpete ka bona o na le bokotsi ene batho ba itseba taba yeo sejeso se pala le go berekiša rekere ya boitšhireletšo gore o re a ke nyake malwetši ntala ke taelo mo go wena e a fihla ene e sepela gape le ka kudumela mosadi o hlapa ka taelo ebile o tšea sejeso seo se fakela fale monna a tla reng ga a fihla a thoma ditaba a thoma gona so a re te tlhokomeleng magagešo re te nyakeng re te kry-eng re tsebeng gore gabotse
lefase le le eme jwang sejeso se gona malome ka kapa ya ka nnete moroka ka nnete ruri go bona ke lebeletše ka mo o bolela jwalo ke lebeletše nto nngwe šimo e mpotša gore re šile re hlatllegile re lebeletše gore go ne le dilwana tše pedi tše tharo tše e leng gore di bohlokwa kudu gore motheeletši a ka di temogela tšona kapa motheeletši a ka di tseba nkore ke die jwale community radio gona fa le go 96.3 FM a kre le magagesho gape ye re šila re hlatllegile ka mo wa tseba re gona go kofuta dipitša tše tharo kapa tše pedi ka letsogo le le tee o itšwa ka mo kofuta ka mo itšwa ka mo kofuta ka mo šiwe mroka tša malome ka kapa o fihla go setšhaba gore setšhaba santše se itlhokomele ene se sengwe nka rata go nore ke nore re phapi ka pelanyana magagesho a re tlhokomeleng taba ya flu ya ngwago e kotsi hlogo ya gona ge e ka go opa gabotse e ka go bolaya so ke a kgopela magagesho go tekwa gore o apallwa le ka matla ka mokgwa o ka kgonang ge o le kgausi le tleliniki o noya skebe wa re e re ke itlogele nyana ke itlogele o ka e kwa e go thoma le khono like make sure flu ya ngwago e kotsi e go sahlela ka hlogo ngwe e leng gore ge e šetse go swere a go nente o tlo e dirang ene o ka go kry-a o ne o nnoši e tlo go bolaya so ke lebogile kudu re tšwela pele ka taba tše dingwe šedi tšona mo beile molaetša wa gore batho a re te tlhokomeleng ke a leboga malome ka kapa re tšwele pele ka taba tša rena re a leboga moroka ebile taba ye e tla ba ye e le gore ke yona ya gore tla gore tswalela lenanego la lekgono magagesho ge le ka gopola malobanyana fa a le bolaya pudi re ile rate ke re ya re ne le baeng ba rena ka mo go tswa ka kua lefaseng la ga bota re bolela ka batho ba go swana gabotse ebile ke se ka tlo ke re ba go swana bo mmatšhabalala o tlile ka mo a sepela le tsubi matsobane ba lla ka tatago matsobane e le go JJ gore o tlogetše mosadi ga manskrala bjale matšhabalare ba tlo ratana ka kgang ga ba hlalane bjale JJ o gatile magato magagesho ke re tše lekgarebe la gage le e le gore o ithatanela le lona ga botsebile ga bane mathata gomme re kopane le JJ re feditše re mokgwetša JJ le lekgarebe la gagwe le leswa le e le gore mmago JJ ga le rate gabotse nkore ke bapale so nkore ke die so gore motheeletša a kgone go tsamaya le nna ka kgone go sepela le nna ka stepe se se tee wa bona ge batho ba sepela ba gata ka stepe se se tee e tloga e ba ntho e botse kudu re kgone go bušiša wo ke JJ wo magagesho ke JJ sho ke nyaka gore re kgone go bušiša tshepedišo ya bophelo ka mokgwa ka gona mo bophelong ba ka motho mongwe ke a kgopišega gomme ke kgopišeile ga ke kgone go botša re nkgopišitše ba kwešiša mo bophelong ba ka re na le history ya ona ke kgolo
ke sepetse ke mengwa ke sepetse a soniano ka e wa rashi ja boletse gore ke mengwa ke sepetse ana mo ke sepetseng gona ke ile ka lokologa ka re no bophelo ba ka ko bophela le mmamogolo ga o sa ne mong ka reng ke tlolela gona ana ke dintšhi ke direla le mmamogolo le mmamogekolo ka madimabe batho ba robetse ka kare go ndwa ke ena wa rampo ja reno bodiape ke gale ko nyaka o kitima mo di Facebook mo tle mo theletša gore o thwe ka theletše ka tšea ka tsebe ka rabo ngwana mma ke kwele mare ba tšea mmakatša ke ba sa e boleleng ga ba bolele nnete ya gore na go diregang nna ga botse ne ke sa nyaka go bolela ka basadi ne ke nyaka go bolela ka nna le mogekolo le morwa mosadi ga wa ona ka marapolelotše a kare mara kae a itsopotše ke tlo e gata ga boši mo dima mosadi o la ke neng le yena is a big history wa ko belabela is a big history yo bane ke mma wa ka ke a morata ga ke nyaka gore nna le ena re gatane dikgontse mo tabeng ya mahadi a boletše mo rena ke a ntšhitše ka ba ka tšea re ke a tšere ko gola ko belabela ke išitše mahadi mo ko belabela ko mma okay ka re mma ke kgopela re lo nkgopela sego sa metsi nkare wa itšea bag ka re ke kgopela lo nkgopela sego sa ne ke tshwere close to 10,000 e le kgale ke sa dule le bona ka tloa ka reka disamente ke kry-ile ba ka tloa ka reka disamente ka reka le dishebo tša reno ba kgone go balansa mola ka tša 7.5 ka bafa a kere ba le boditše ka 6,000 ka tša 7.5 ka bafa ka rema ne ke kgopela re lo nkgopela sego sa metsi a kare bomma ba re mona a o kgonege tšhelete ya shota wena ro nyaka re e be 10,000 e tlaletšeng le tla re mola e tletše ka iša ka re a ke gane ke mma kere anane he morwa a ntšha dilo a re ke kgopela mo ke dieso go le motswadi a o ka se kgone o motlatša o swantse o motlatša yaanong nna ke jere tšhelete la ne e feletše ka ngatha ka re ka re ba e re ke ngathe mo maybe o tla ba le kgopolo ya reno e re ke motlaletše a kgone o ria a kere a mpotša e le goreno tshwanetse ke hirele batho bao dia transport ba ya ko for transport ke be ke ba rekele dijo dintsanantsana ka re date nna ke kgopetše ke a boruru wa ka the late ya nyalang ka yona how about re bethe nonyane tše pedi ka suka le teng a re ke nyaka e feletše a nroba moko a kare ka sepela mo bophelong ba ka ke thoma o nyakela bana ba ka madulo le nna ke nyaka madulo gomme before mo ne ke dula squatter camp maloma sa tsene ka mo go nna yaanong go tlo ba jwang e kgonwang tlišitše mo radiong mola ba nna ga ke na bothata le yena a kare nna ke na bothata ga ke na ke a ya ka kwa re tswa lenyalong ge nke ba ne le problem nke ba tšere bo malome a re ke kgopela gore re tle re dule fase re tswa lenyalong le phalale ga re nna ke tloa makatša re tswa lenyalong le phalale ne re le ka moka a sa bolele selo ne re thabelane o sene ka April re tswa lenyalong re le ka moka a wa ba le bothata eng wa sa re no ke kgopela o tlo le bona ke na le polelo le lena a ria jwago e kgone le o tlile ko lena ngwana o la lena le molebeletše le bona a shortae go bolela nnetene re buile ra lebelela ngwana ka mogolabeng a le ka gona le ka mogo ba apere ka gona o ba apere jesi ya Puma ene ye e bontšhang gore ke original a apere teki ya Nike ye e bontšhang gore ke original and then ra thoma gore
go phatlalatša dikgopolo gore ngwana wa sokolang a ka se tsogile a apere dilo tsele ene motswadi o e leng gore o a sokola o palela ko go sapota ngwana a ka se rekele ngwana diaparo tša go tura ka mogolo no a ke nyako o bolela ka ba ya agushi go ne le ne ke ba romela tšhelete he ke na le yona ke ba romela tšhelete go ba le movango ka mogare ngwana a re no a ke na tšhelete a o kera papa ke re mare ke rometse tšhelete a re na a se ke e bone ke re okay a ona bothata ngwanaka e tloele cosmetic toiletry ya hae ya e berekišang le motho wa bereka e berekiše mošimano mara e ba mpotsa gore na ke mosapota ke kwešiše so like only helempitša wa rraola a boletse mo ke kry-ile a enwa bjala wa boti ka mokgakanonang bjala ka ona ke gore ke ferekanela mafelelo ebile ke swabile ke kwa ba rong mo radio go ne le polelo ke kwele nngwe e kgwathile ya gore o botsitse mokgekolo gore bopi o bo reka kae a go botsa gore containeng wa nyaka di-phone number tša containeng go ra gore kgaetsedi a rena moo bo o senko mo tseba ka nako eo ao okay ke tlhalositše polelo e nngwe ka re nna tse containing ke mo o tsebang nna okay nkare bona ne ke ba direla mosale dikgagolo gore ba kry bopi now and then akare gape gantšhi mo bophelong dilo tse ke di dirang ke khupa marama yaka akare gomme re page motho morwa wa loleng le yena batho ba wa ba šiana gomme ka o tlala pelo ka o shiftang sa le ke tsamagale gomme bophelo bontse bo tlhakatlhakana mo bophelong ke bomma ba mpelege mara tše ba di dirileng ka moka o sa nentwe ke kwiša ga botsebotse le le ratile kopana le nna ke swabile no nnae wa rre nnae kore le gantse ne ka mokgone ke di beile ka ona ke re ke tlo araba ka ona ga ke tsebe gore ke di bee ga ke sa kgona go di bea ka mokgwa male ka lebaka la gore motswadi o la ka ne ke phela le yena but ke mo etela ke timela ke mo etela ke timela bone yanong ye ao orate o ba dirile mosadi wa batho o tletla dikarabela bona gone ua je nna ka ga ene a se le gore ke tšhaba go ya gore ga ke nyako go ya ga ke motho wa ditshele he bona ba dia ditshele a koba bana nna tshwantse ke interfere ke kobe bana ba gesho ka mo ga bo bona na ka mo ga bo bona so e go bea gare gore o tšee letlhakoris either o tšea la gage or o tšea la bana gomme nna ntho e ntiang gore ke se ka tlhwa ke nyaka o interfere kudu kore bona ba bona gore ba e sota jwang out ka gore nna already ke tswile ka ga e gale aka yaanong e mpontšha ke ba le mentality wa go ra re morwa ba mmerekiša go tlo gatana le nna di-cons ke sa go tsene ganong ya go berekiša morwa go bolela nnete ge ngwana o la ba le ka mola studio morwago it's a best actor morwago wa actor bro why ke bolela soki ge o ka ba le data ka nako nngwe o tsene mo pageng ya Dr. Moremi o lebelele live ya bona be ba le live o lile selo se bohloko thata ene sa go kwesha bohloko mo e leng gore batheletši ba ile ba kwa bohloko kudu and then ra bulela taba ya di-donation wa e bona but Friday around 9 o'clock in the morning ke receivile dikholo tša batho ba mo ga bota then ka founela ga Moremi same time ka ba fa reporto ye ge ke fetša ka be ka ba kgopela with immediate effect gore
re gopola re emišeng taba ya di-donation and then nke re kry-eng JJ re kry-eng lekgarebe le la gage Lucky and then re kgoneng go bona gore gabotse ya nnete ke efeng ya maka ke efeng mara e re file wa rra gore mokgekolola o berekiša mošimane o la bošaedi thata bona ge ngwanola a apere teki ya go tura a apere tracksuit ya go tura mara ba ya ga moremi ba swere dieta tša kgale tša maratha le borogo ba maratha ba sekolo ba ya go di bja pele ga batho gore lebelelang diaparo tša ngwana di jwang ge o le motswadi o tšea gabotse a ke nagana gore o ka rekela ngwana diaparo tša go tšhepa ngwana a sene uniform khala borogo ne live o ka re ke grey ge ke sene maa a se ke rekela motshola borogo bo grey wa e bona ene re buile gape ra lebelela gore okay ka gore mola go bile le patrici ba ba botsišega e re ba nyaka go mo donatela uniform ya sekolo ba re na uniform ya sekolo o apara jwang a re navy blue ge re nna ke ya go checka di-picture tsela tše ba di rometseng mo groupeng ya rena ya podcast ke kry-a borogo bo bo grey then ke rene okay mthakola mfanela o boletse gore ba apara grey I mean navy blue and then boki bo bo grey wa bona kore ba tšere dilo tša kgale ngwanna ba mošomiša bošaedi and that is why re rile taba di-donation re a emiša mmatšhabalela ga a tlhoke di-donation tša batheeletši kapa ga a tlhoke di-donation tša rena mmatšhabalela ge ile mosegara o ya mošomong ge ile bošego mogwera a robala re dula 96.3 FM your friend lie on alright mo theletši wa motse community radio right motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM mantšo a ke mantšo a JJ ge a be a tekarabela mabapi le mme motswadi wa gagwe o a tlileng mo diphapošeng kgašo go tšwa ka kua lefaseng la ga bota e le ge a be a tlišitše kapa a tlile le ngwana wo e lego gore go ya ka dipolelo tša bona ngwana ola o sokola kudu magagešo re išetše morago re kereile gore lapa la mmatšhabalala ga le sokole mošimanola ga a sokole o na le uniform ya sekolo ye e leng gore e sa le maemong a mabotse kudu le taba ya dilo tša go hlapa le go tlola and all the stuff go e le kwa mo JJR ngwanola o tlola ka dilo o hlapa ka dilo tše e leng gore le batho ba go bereka ga ba hlape ka tšona o tlola ka dilo tše moroka tše tša go odiwa tše tša go odiwa mola o tla kwa mare o oda dilo tša go hlapa kae ba mo odela tšona se sengwe gape go batho ba e leng gore ba re founetše go tšwa lefaseng la ga bota ba bontšhitše gore mokgekolo mmatšhabalala ke mokgekolo wo a adimišanang ka mašeleng dikarata tša badudi ba ga bota a mporo hafo ya motse ka moka mmatšhabalala o di swere o ya modendeng a golla batho a tšea ya gage ye išalang a iša go beng ba yona ge ba feditšeng go patela a bušetša le dikarata ka nako ye ofisi ya professor Mremi le pitšeng tše kgolo di thuša lapa la ga Tlala la monno la go tla mo a re ke ne marokgo a mabedi fela mmatšhabalala ebile o mongwe wa ba donatetšeng lapa la ga Tlala dieta le 300 ke 300 or ke 500 o ka re ke 500 ke 500 right ya 5 or 300 a ke sa gopola ya jwale potšišo ke gore
mmatšhabalala ge e ka ba ka nnete matsobane wa tlhaka ga a ne dieta papa ge o mo latlhile ga a mo tlhokomele nkane tše a di donatetseng ba ga tlala a se a di fa matsobane nkane tšhelete ye a donatetseng ba ga tlala ka yona a se a tšea tšhelete la a rekela matsobane uniform a sekolo kapa a mo rekela tša go ja kapa a mo rekela dieta na wa e bona so dilo tše ke ka moka ga tsona re rile ge re di tlhakantšha tša re fa gore lapa lela ke lapa le le tekemetseng ya ke mola batheeletši ba ileng ba bona goba babogedi ba ileng ba bona ke dira life ke re di-donation di a stopa because e re dira di-donation balli ba batlang ka mo radiong kua gae ba ba tseba a go ne favor mo ba tseba malapa ba tseba bosokodi ba bona ge re le life mo pageng ya rena go ba le ba e leng gore ba tseba gore motho ke mang ene ba tseba bosokodi ba gagwe so if go tlo bolelwa maka gona mo re thoma go ba le problem mo ke ka baka le re ileng ra decide batheeletše gore di-donation di emišwe di tle di fiwe batho ba ba di hlokang ka nnete ka gore go ne le malapa a moroka a itshokololang ka nnete le wena ge o ie mo batho ba le ba dulang o kgona go bona gore ke mašokiša fela re kgopela tshwarelo go batheeletše gore batheeletši ba ile ba kwa bohloko kudu ka seemo se mmatšhabalabeng a se tlišitše moke and e le se e seng sa nnete no yona e kweša bohloko malome ka kapa e kweša bohloko kudu a sanka ya ntshwara gabotse le nna go bolela nnete ke ile ka ipotšiša dilo tše dintšhi gore mare gona mo go diragala eng gabotse ngwana no tla a khitle sello se se ka mola ile gore ga a sokolo banna gone batho ba go sokola too much ene batho ba ba donatileng ba donatetše matsobane tšhelete gona re a itšea re a e beya re tlo ba le ngwana mo o tlo nyaka school uniform ge re raisa di-donation ra tšea gona mola go tšela tša tsubi re iša go ngwanong di-size tšela di a tšhentšhega ka shopong re no tšhentšha ra fa ngwana o a di hlokang lenanego le magagešo le nyaka nnete le bereka ka setšhaba ene setšhaba le a tsebana a gone gore ba re o ka jika kae wa ria jwang lenanego le le nyaka nnete magagešo ke kgopelo re e kgopelang gore ge o e tla moki o be o ne nnete gobane ka moraga gore o tle mo ge e le gore o bolela maaka re tlo tseba modimo a swere lenanego le a nyake maaka magagešo a nyake gore o mo teste a nyake jalo ene moroka wa tseba sa go kweša bohloko JJ ka seemo sela o ile a fetoga motho mongwe o mobe kudu-kudu wa go ba monna wa go hloka maikarabelo wa go notsa madi a bana a sa ba hlokomele le kgarebelela la go rekiša maupi le senyegile leina mo e leng gore o notsa meatši ya banna ba batho a te tshwarela bona a ba hlokomela JJ o hlalositše gore lapeng la batswadi ba gage ga se a tšwa maloba a se ta ba gone jwale mengwaga ebile le sefane ga a berekiše sa ka mola lapeng lela because ke kgale a tšwile ka mola o goletše ga mmamogolo wage so ke dilo tše e leng gore re di hweditše ge ntše re epolola re ekwa taba re ešala morago re ekwa taba re ešala morago go ba go fihla ebile re tlo o dula fase le bona so ra gore batheeletši ba seke ba nyama le go sasa ge re kgopelela lapa le le rileng di-donation ba raowa re tlo no donata ganeng batho ga ba e hloke di-donation re diša mo di tlhokagalang gona moroka ge e le ga jwale gona o ka no e re phapa ke moka wa ba fa le di-phone number a ke leboga ene ge di-donation re di tliša re nyaka di-camera magagešo a se tša rena ke tšhelete tša setšhaba ke lebogile kudu ke moroka a bolelang mo magagešo go sasa ke a hwetšagala ka gae tsogela mfurugo re tlo tšhaiša ka bo 3 ke labohlano re kgone go bonana le tše dingwe mokibelo re gona sontaga re gona tsogela mfurugo re tle re kgone go ka le thuša ke lebogile kudu malome ka kapa the crew batheeletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago ke a leboga magagešo nna moroka o mošweu wa phahla ke re modimo wa lešego faše ka gare ga mathata ka moka di-flu a e fete magagešo
le re pheleleng dilo ka moka dilo ka di ba gabotse le robaleng gabotse ke lebogile kudu malome kakang ke lebogile kudu moroka re lebogile kudu motheletše go le gausi mo re theletše go le gona re lebogile tsebe ya gago ye o re adimago yona ka mehla e ya re godiša ge e le ga jwa le gona ke tšwele